Türkiýалык дарыгерлердин тажрыйбасы аттуу кезектеги вебинарыбызды баштай берели. Бүгүн бизде урматтуу катышуучулар түркиялык дарыгерлер өзлөрүнүн адис катары, тажрыйбалары, көз караштары жана пикирлери менен бөлүшмөкчү. Учурдагы бул COVID-19 алар менен мен азыр кыскача тааныштырып өтөйүн. Андан кийин мен бул урматтуу конокторубузга сөз берем. Биринчи бул биздин урматтуу коногубуз Лира Сыдыкова эжебиз. Түркиянын Стамбул шаарында орун алган дүйнөлүк стандарттарга ылайык түзүлгөн медициналык жардам берген Медивия Хоспитал жеке менчик клиникасынын түптөөчүлөрүнүн бири. Ошондой эле бул компаниянын Кыргызстан боюнча эксперти болуп эсептелет. Так, экинчи бул Зафир Элиш мырза. Бул ушул эле Медивия Хоспитал жеке менчик клиникасынын бизнес менеджери же болбосо башкаруучусу. Андан кийинки коногубуз бул Мехмет Яхья оолу мырза. Бул ошол эле Медивиал Хоспитал жеке менчик клиникасынын түптөөчүлөрүнүн бири. Ошол эле учурда инфекциялык оорулар боюнча дарыгер, врач, вирусолог мындайча айтканда. Дагы бир коногубуз бул Өзжан Түркмен Учурдум Айым. Бул өзү врач-терапевт. Ушул эле аталган Медивия Хоспитал жеке менчик клиникасында дарыгер болуп эмгектенет. Анда эмесе биз алгачкы сөз кезегин Лира Сыдыкова эжеге берсем. Лира эже, анда кезек сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, мекендештер? Биринчиден вебинарды уюштуруучуларына чоң рахмат, абдан актуалдуу тема болуп турат. Экинчиден Мехмет бейге чоң рахмат, себеби бир жумадан бери ушу кыргыздарга WhatsApp жана мессенджер аркылуу акысыз консультация берип, биздин врачтарга аз да болсо өзүнүн жардамын берип жатат. Ал эми Түркия өкмөтүнүн коронавируска каршы жүргүзгөн иш-чаралары жөнүндө кеп кыла турган болсок, билесиздер, Түркиянын эли 82 миллионго жакын. Ошондуктан Түркияда бул оору абдан тез жана кыска мөөнөттө тарады деп айта алам. Күнүнө 5-6 миң оорулуулар аныкталган күндөр да болду. Ал эми азыр өлкө мындайча айтканда плато деп коет экен, стабилдүү бир абалга жетти. Алгачкы күндөрдөн тартып эле бул маселе боюнча абдан керектүү жана радикалдуу кадамдарды жасашты. Башкача айтканда, бир нече күндүн ичинде вируска каршы жанагы массалык мүнөздөгү иш-чаралар көрсөтүлө башталды. Өлкөдө карантин жарыяланган мектептер, университеттер, кафе, ресторандар, соода борборлору, диний мекемелер бардыгы тең жабылган. Бийлик эли менен телевидение, радио жана интернет ресурстар аркылуу абдан жакшы, күчтүү информативдик иштерди жүргүздү да. Мен өзүм күбө болдум. Президент Эрдоган ар бир 3-4 күндө элине абдан таасирдүү жана мээримдүү десем болом кайрылууларды жасап турду. Салык министри күндө саат кечки 7-де жасалган иштер боюнча отчет берип, статистиканы жарыялап турду. 4-5 канал эртеден кечке ушу врачтар менен теле көрсөтүүлөрдү өткөрүп, оорулуулардын суроолоруна жооп берип турду да. Жарандарды үйдө болууга, жанагындай той топурларды, карым катташтарды токтотуп, мүмкүн болушунча абдан сак болууга чакырып турду. Элдер менен кыскача айтканда түшүндүрүү иши абдан жакшы жүргүзүлдү. Ошол эле учурда мамлекеттик жана жеке менчик компаниялар иштеп жатышты, бирок бийликтин чакырыгын эске алып, карантин маалында кызматкерлердин санын мүмкүн болушунча азайтышты. Андан сырткары ушу Түркия биринчи күндөн баштап эле пандемияга даярданып, мамлекет жана жеке менчик клиникалардын профилин өзгөртүүнү талап кылды. Маска, респиратор, кычкылтек концентраттарын, сиз жана тесттерди таратып, бардык клиникаларды өкмөт өзү камсыз кылды. Врачтар менен дагы абдан жакшы информативдүү иштер жүргүзүлдү. Тесттер элдерге бекер жасалды. Мындан тышкары экономикалык иш-чаралар жарыяланды. Президент Эрдоган эң аз пенсия 1500 лирадан кем болбой тургандыгын жарыялады.
Жакыр үй бүлөлөргө жардам катары 100 миллиард лира бөлүндү. Өкмөт бул пакеттин жардамы менен кредит берүү фондунун лимитин жогорулатты. Салык страховкаларды төлөп берди. Кризистен өтө жабыркаган майда жана орто фирмаларга абдан жакшы жардам көрсөтүлдү. Мындан тышкары өтө муктаж болгон үй бүлөлөргө 2 миллиард лира накталай акча төлөнүп берди. 24 мартта президенттин буйругу менен белгилүү препараттардын, маскалардын жана респираторлордун импорттук тарифи жокко чыгарылды. 30 мартта президент Эрдоган бизе етериз Түркиям деген кампанияны баштады. Кампаниянын максаты жакыр жарандарга колдоо көрсөтүү болду. Үлгү катары бул фондко өзүнүн 7 айлык маянасын которду. Ал эми мен ушу Түркиянын бизнесмендери бул фондко 100 миңдеген, миллиондогон лираларды өз ыктыяры менен которуп жатканын көрүп абдан таң калдым. Бүгүнкү күндө Түркия туруктуу абалга жетишти. Алынган тесттердин саны көбөйдү. Оорулуулардын саны азаюуда. Жана каза болгондордун саны күнүнө 20-30 киши болууда. 82 миллион калкы бар Түркия үчүн бул жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Мен биздин өлкөдөгү эпидемияга каршы даярдыктын жүрүшүнө кооптонуу менен көз салып турдум. Тилекке каршы керектүү даярдык көрүлгөн жок. Кудай сактасын, өтүп кетер деген мамилени өкмөт тарабынан дагы, эл тарабынан да жасалды. Натыйжада азыр атайын даярдалган персоналыбыз да жок болуп атат. Клиникалар жок, жабдуулар, препараттар жок болуп чыкты. Мага күн сайын ушу Кыргызстандан жардам сурап онлайн консультация берип коюңуз өтүнүп жазышат да, WhatsApp'ка жазышат, мессенджерге жазышат. Ошондон улам мен ушу биздин клиниканын жетекчилигине кайрылдым. Эң актуалдуу суроолорго жооп берип, өз тажрыйбасынан бөлүшсүн деген ой менен. Анткени Медивия Хоспитал клиникасы ошо алгачкылардан болуп тест жүргүзүп, бейтаптарды дарылган клиникалардан болду. Персоналдын арасынан дагы уруп айткандар болду. Учурдан пайдаланып ушул биздин Кыргызстандан келген пациенттер абдан жакшы көргөн, сыйлаган Зафербеевизге ден соолукка алып кетем. Жаңы эле ооруп айыкты, ковид болду. Зафербей кечмиш болсун. Абдан оор көтөргөн оорулардан бири болуп, буюрса жакшы болуп калды азыр. Түрк врачтары дагы абдан оор шарттарда иштешти деп айта алам. Өз көзүм менен. Себеби оорулардын саны абдан көп болду. Азыр эми Кудайга шүгүр бир аз жеңилдеп турган кези. Бул ооруну кандай жеңилдетсе болот деген суроого жооп бере алат деген ойдомун. Ошондуктан врачтар үчүн дагы, пациенттер үчүн дагы кызыктуу вебинар болот деп ишенем. Рахмат. Лира эже, чоң рахмат маалымат бергениңиз үчүн Түркиядагы абал боюнча. Анда эмесе биз азыр ошо түркиялык урматтуу адистерибизге кайрылалы. Урматтуу вебинардын катышуучулары, эгер сурооңуздар болсо даярдап турсаңыздар болот. Бул адистерибиз сүйлөп өзлөрүнүн кыскача ой пикирин билдирип бүткөндөн кийин суроолоруңуздарды жазып, же болбосо бул жерден онлайн түрүндө берсеңиздер болот. Evet, değerli konuklarımız, öncelikle bizim online üniversite tarafından düzenlenmekte olan bu webinarlarımıza hoş geldiniz efendim. Sizi burada görmekten gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Malumunuz işte bugün dünyaca hepimiz bir zor durumdayız ve Türkiye'de ayrıca vaka sayısı, hayatını kaybeden ve tedavi olup taburcu olanların sayılarına baktığımızda yani Covid ile mücadelenin Türkiye'de başarılı bir şekilde yapılmakta olduğunu izliyoruz, görüyoruz ve dolayısıyla bu alanda sizlerin Türkiye'li doktorların görüşleri ve tavsiyeleri bizim için çok önemlidir. Evet efendim, bundan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. O zaman şimdi ilk konuşmacımız yani Türkiye'deki bu Medivia Hospital sağlık merkeziyle ilgili, klinikle ilgili bir bilgi vermek açısından ve bu Covid ile mücadeleye hazırlık açısından hazırlıklarla ilgili bir bilgi vermek için ilk sıramızı Zafer Eliş Bey'e verelim.
Zafer Bey, öncelikle geçmiş olsun diyelim. Hastalanmışsınız, tedavi görmüşsünüz, iyileşmişsiniz. Evet, o zaman söz Evet. sizde efendim. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim Rahat Hanım. Öncelikle sesim net bir şekilde geliyor mu? Geliyor efendim, geliyor. Evet. Tüm katılımcıları ben selamlıyor. Kardeş Türkiye Cumhuriyetler, Kırgız halklarını buradan selamlıyorum. Kırgızistan'ın benim nezdimde yeri çok ayrı. Daha önce 4 tane ziyaretim oldu Bişkek'e. Bunlardan 2 tanesi, 3 tanesi Liran'ımla birlikte oldu. Onun daveti üzerine o bölgeyi, o toprakları gezme fırsatımız oldu. Çok büyük keyif aldım. Yani gerçekten çok unutulmaz anılarımız var. İnşallah bundan sonra da dönemsel olarak ziyaretlerimiz devam edecek. Evet Zafer Bey, izninizle biz sizin konuşmanızı bir kısaca özetleyelim mi dinleyicilere? Lütfen. Çünkü anlamayabilirler. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, сиздерге чоң рахмат. Бул боордошторумдун бардыгына, кыргызстандык боордошторумдун бардыгына салам айтам. Кыргызстан мен үчүн өзгөчө мамлекет болуп эсептелет. Менин жүрөгүмдө башкача бир орду бар. Буга чейин 4 жолу келгем. Кыргызстанга 3 жолу Лира айымдын чакыруусу менен келгем жана абдан Кыргызстандагы зыяратымдан абдан чоң рахат алгам. Evet, buyurun devam edebilirsiniz. Evet, şimdi biz İstanbul'da, Anadolu yakasında Medivya Hastanesi, Medivya Hospital olarak hizmet veren bir hastaneyiz. İstanbul'da Medivya Hospital adlı bir oorukana katары bir halka hizmet көрсөткөн bir mekeme болуп эсептелебиz. Bize Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan, diğer Türkiye Cumhuriyetlerden sıklıkla hasta gelmekte. Бизге Кыргызстандан, Казакстандан жана башка Türk мамлекеттеринен оорулуулар келип дарыланып турушат. Bu hastaların hastanemizde, işte cerrahi branşlarda, diğer dahili branşlarda biz tedavilerini, ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapmaktayız. Ооруканаларда биз бул келген бейтаптардын хирургия болсун жана башка тармактарда болсун дарылоосун жүргүзөбүз. Ийгиликтүү түрдө дарылайбыз. Hastanemiz 58 yataklı ve tam donanımlı. Hemen hemen her türlü, bazı branşlar hariç her türlü ameliyatların yapılabildiği bir hastane. Биздин ооруканабыз 58 орундуу жана бардык тармактар боюнча дарылоо жүргүзөт. Ошондой эле бардык тармактар боюнча дагы операцияларды жасайт. Çok güzel tanı üniteleri var. Radyoloji, MR'ı, tomografisi, cerrahi üniteleri. Hepsi son teknolojiyle kurulmuş bir hastane. Биздин ооруканабыз эң заманбап технология менен жабдылган, диагноз коюу боюнча заманбап технологиялар колдонулат, томография болсун жана башка диагноздар болсун. Biz bu hastanede hem yurt dışından, Türkiye'nin dışındaki ülkelerden gelen hastalara hizmet veriyoruz. Hem de İstanbul'da ve Türkiye'den gelen hastalara hizmet veriyoruz. Биз бул клиникабызда чет өлкөдөн келген ооруларды жана ошондой эле Türkiye'den келген ооруларды дарылайбыз. Evet. Mart ayında Türkiye'de korona vakaları başlayınca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bir bildiri yaptı, bir duyuru yaptı. Март айында бул корона эпидемиясы башталганда Түркиянын саламаттыкты сактоо министри баарыбызга бир жарыя жасады. Bu bildirinin özeti şöyle, korona şüphesiyle gelen hasta ve yakınlarına gerekli muayeneyi, bakımı yapıp, bilgilendirmeleri yapıp, ilaçları konusunda yönlendireceksiniz. Бул билдирүү мындайча багытта болгон. Бул коронавирусуна шектелген бардык бейтаптарды анализге алып, аларга маалымат берип, жана алар боюнча маалымат берип турасыңар деген бир көрсөтмө берген. Bu bildiriyi tabii bizim elimize ulaşır ulaşmaz bu duyuruyu duyduktan sonra biz hastanemiz içinde korona ile ilgili bir kurul, bir bölüm oluşturduk. Бул көрсөтмө бизге келери менен биз өзүбүздүн ооруканабызда бул ушу коронавирус боюнча бир атайын бөлүм түздүк.
Bu komitede şu an yine yayında olan Sayın Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Mehmet Yahyaoğlu, Doktor Mehmet Yahyaoğlu ve dahiliye uzmanı Sayın Özcan Türkmen ve hastanemizin diğer branşlardan doktorlar yer almaktaydı. Бул биз атайын түзгөн комитетте, бул коронавирус боюнча түзүлгөн комитетте бул жерде болгон биздин Мехмет мырза жана ошондой эле өз жанайым жана башка доктурлар дагы орун алган. Bu kurulun, bu komitenin sayesinde biz hastane içinde bu tür hastalar gelince ne yapacağımızın kararını verdik. Жана бул комиссия биз ошол коронавируска чалдыкканда оорулардын биздин клиникада кандай дарыланат, ошол боюнча бир чечим кабыл алдык. Bu enfeksiyon komitemizin kararı doğrultusunda, bu doktorlarımızın kararı doğrultusunda hastanemizin bir servisini korona şüphesiyle gelen hastalara ayırdık. Мына ошол комиссиянын чечими менен атайын бул биздин клиникабыздын бир бөлүгүн ошону коронавируска чалдыккан оорулууларга атайын бөлдүк. Onların muayene olacakları bölümleri oluşturduk. Алар дарылана турган атайын bölümdөрдү ачтык. Ve bu şekilde dışarıdan gelen, bölgemizden gelen hasta ve yakınlarını o ünitelerde, o bölümlerde muayenelerini yaptık. Daha sonra ilgili servislere yatışlarını gerçekleştirdik. Жана биз тыштан келген ооруларды, өлкөбүздүн ар кайсы жерден келген ооруларды ошол bölümdөрдө кармап дарыладык. Evet efendim. Evet. Bu organizasyonumuz bizim hastane içinde bölgeden hizmet verdiğimiz hastalar açısından çok takdirle karşılandı. Биздин бул жасаган иш аракетибиз ошо биздин ошо bölümдө биздин өлкөбүздөгү ооруканалардын арасынан аябай мактоого татыктуу болду да биздин иш чараларыбыз. Biz aslında bu organizasyonda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığımızın direktiflerini uyguladık. Чындыгында биз бул иш чараларыбызда Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин көрсөтмөсү боюнча иш алып бардык. Evet. Doktorlarımız hastaları ve yakınları gereken tedavileri ve bilgilendirmeleri sürekli bir şekilde yaptılar. Doktorlarыбыз ооруларды болсун жана алардын жакындарына болсун тиешелүү маалыматтарды байма-бай берип турушту. Biz tabii hastanemize gelince çalışanlarımızın da güvenliğini önemsemek zorundaydık. Албетте биз бир клиника катары бизде иштеген адистердин, доктурлардын да ден соолугуна абдан көзөмөлдөп, аларга да көңүл бурушубуз керек эле. Çalışanlarımız için, doktorlarımız için gerekli koruyucu ekipman, maske, tulum, korona hastalarına müdahale ederken, tedavilerini yaparken onlar için koruyucu ekipmanları eksiksiz bir şekilde hastanemizin ilgili bölümlerine stokladık. Биз дароо өзүбүздө иштеген доктурлар үчүн коргонуучу жабдыктар менен маска болсун, комбинезон болсун жана башка каражаттар менен камсыз кылуу үчүн аларды дароо чогулттук, баарын жыйнадык, топтодук зарыл болгон өлчөмдө. Böylelikle çalışanlarımızın ve doktorlarımızın koronaya karşı korunmasını iyi bir şekilde sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Мына ушундай жол менен биз өзүбүздө иштеген персоналдарыбыздын жана доктурларыбыздын коронавирустан коргонушун камсыз кыла алдык деп ойлойм. Bu konuda Sayın Özcan Türkmen, Sayın Doktor Özcan Türkmen hastanemizin aynı zamanda iş yeri hekimi. Onun denetimleriyle doktorlarımızın ve çalışan personellerimizin koronaya karşı korunma tedbirlerini güzel bir şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Ошондой эле бул жерде урматтуу Өзжан Түркмендин катышуусу менен биз ошол өзүбүздүн кызматкерлерибизди коронавирустан коргоо боюнча жакшы иш алып бардык деп эсептейм. Evet. Yani hastanemizde koronaya karşı aldığımız tedbirler bunlar. Bu konuda diğer tedavilerle ilgili, hastaların yaptıklarıyla ilgili kısımları doktorlarımız sizlere bilgi verecektir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Биздин ооруканада коронавирустан коргонуу үчүн алдын алынган иш чаралар ушулар болуп эсептелет. Ал эми башка оорулардан коргонуу боюнча дагы биздин доктурларыбыз маалымат берет. Evet, Zafer Bey çok teşekkür ederiz bilginiz için.
Bu Aa, Galder'in çok Evet, saygılar. efendim o zaman şimdi bu konuda bilgi vermek üzere sırayı Mehmet Yahyaoğlu Bey'e veriyoruz. Урматтуу вебинардын катышуучулары ал эми азыр ошол врач-вирусолог, аталган клиниканын врач-вирусологу Мехмет Яхяоğlu'га söz berебиz. Buyurun Mehmet Bey. Herkese hayırlı günler. İnşallah bu toplantımız bilgi paylaşma açısından hastalarımıza fayda verir. Ben kabaca bu hastalık seyrinde Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerinden bahsedeceğim. 11 Mart'ta ilk vaka tanımlandıktan sonra zaten Ocak ayında daha öncesinde, en azından 2 ay öncesinde Sağlık Bakanlığı'nın korona ile ilgili bir bilimsel kurulu oluşturulmuştu. Урматтуу катышуучулар, вебинардын катышуучулары, мен бул биздин саламаттыкты сактоо министрлигинин бул коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын чыгарган көрсөтмөлөрү же директиваларынан сөз кылгым келип жатат. 11 мартта бул коронавирус пандемиясы башталгандан тартып эле атайын бир директиваларды чыгара баштады. Biz vakaları görmeye başlamadan önce bilimsel kurulunun bize sunduğu bir rehber vardı. Кечиресиздер, буга тамам. Биз дароо ошол саламаттыкты сактоо министрлиги 11 марттан баштап эле биз атайын мындай бул коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын бир илимий бир кеңеш түзгөн да. Мына ошол илимий кеңеш иш алып барып жаткан. Hangi hastayı vaka olarak kabul edeceğiz? Hangi hasta olası vaka olacak? Bu vakalarda, olası vakalarda ne yapacağımız, nasıl yönlendireceğimiz konusunda bilimsel kurulunun talimatları olmuştu. Мына ушуга байланыштуу бул илимий кеңеш иш алып барып, кайсы илимий комиссия иш алып барып, кайсыл оорулууларды мындайча айтканда кандай кылып эсептейбиз, оорулууларды кандай категорияларга бөлүштүрөбүз, ошол боюнча атайын көрсөтмөлөрдү берип турду. Bilimsel kurul tüm dünyadaki literatürü tarayarak takip ve tedavi protokolleri oluşturdu. Бул илимий комиссия дүйнөлүк баягы изилдөөлөрдүн булактарды изилдеп чыгып, атайын дарылоо протоколун түзүп чыкты. 11 Mart'ta ilk vaka ilk vaka tespit edildikten sonra Sağlık Bakanlığı özel ve tüm hastaneleri pandemiyle mücadele hastanesi ilan etti. 11 Mart'ta bu algaçkı oorulуу табылгандан тартып эле биздин саламаттыкты сактоо министрлиги баардык мамлекеттик жана жеке ооруканаларды бул коронавируска каршы күрөшүү борборлору катары жарыялады. Tüm hastanelerde acil ve yoğun bakım hizmeti dışındaki diğer sağlık hizmetleri veren tüm doktorlar pandemiyle mücadele eden doktor haline geldi. Бардык ооруканаларда, реанимацияларда иштегенден тышкаркы бардык докторлордун бардыгы, дарыгерлердин бардыгы бул пандемияга каршы күрөшө турган бир персонал катары жарыяланды, доктор катары жарыяланды. Olası vaka tespit ettiğimiz kişileri takip etmek adına Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu tüm pandemi hastanelerine online sistem üzerinden bağlanan HSYS denilen bize de kılavuzluk eden bir sistem başladı 11 Mart'tan itibaren. Efendim sesiniz arada biraz kesildi. Tamam, ben tekrar ediyorum. Yani 11 Mart'tan sonra hastaları, vakaları takip etmek adına online bir sistem kuruldu. Biz olası vaka gördüğümüz tüm hastaları, örnek aldığımız tüm hastaları, klinik ve muayene bulguları ve tomografi bulgularını bu sisteme kaydetmeye başladık. 11 Mart'tan кийин дароо бизде бир атайын бир онлайн система түзүлдү. Жана бул система аркылуу ал биз оорулуулардын санын көзөмөлдөп, жана алардын мындайча айтканда медициналык картасын көзөмөлдөп, ошол онлайн системага киргизип, ошол жерден көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн алдык. Ve 11 Mart'tan itibaren tedavi protokollerinde gerekli tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara karşılandı. Biz de bu ilaçları hastalarımıza vermeye başladık.
Ошол эле 11 марттан баштап бул дарылоо протоколунда көрсөтүлгөн бардык дары дармектердин бардыгы бул ооруканаларга жеткирилип, биз дагы ошол протоколго ылайык ооруларды ошол дарылар менен дарылай баштадык. Kabaca hangi hastaları biz olası vaka kabul ettik, onu paylaşmak istiyorum. Кыскача кайсыл ооруларды биз бул коронавирус деп эсептедик, коронавирус оорусуна чалдыккан оорулуу катары эсептедик, ошолор менен азыр мен бөлүшкүм келип турат. Ateşi, yani biz acile gelen ya da polikliniğe gelen ateşi olan, öksürüğü olan, nefes darlığı olan nota alabilirsiniz. Ateş, bu önemli. Мисалы, мындай бир оорулар, эгерде бир анын дене табы көтөрүлсө, жөтөлсө, nefes darlığı, жана ошондой эле дем алуусу кыйын болсо, boğaz ağrısı, тамагы ооруса, kas ağrısı, жана булчуңдары ооруса, tat ve koku alma kaybı, жана ошондой эле даам алуу жана жыт сезбей калса, даам сезбей калса ve ishal belirtilerinden biri olan her hastayı şüpheli hasta olarak kabul ettik. Жана ичи өткөн же болбосо диареяга кабылган бардык оорулууларды биз коронавирус жуктуруп алган оорулуу катары эсептедик да. Bu şikayet салса да же салбаса дагы ошону тактап айтып кетиш керек да, биздикилер тесттерди күтүп атышпайбы? Булар болсо ошо тест такталып күтпөй эле ошонун сонучтарын, результатын күтпөй эле ошолордун баарын коронавирус оорулары деп дарылай башташты. Бул абдан маанилүү эсептелди. Ооба, туура. Урматтуу вебинардын катышуучулары, бул жерден көрөбүз, YouTube'дан көрүшпү баштан аягы. Иретинде мына ушул симптомдор кездешсе эле, Лирежа айткандай эч кандай тест тапшырбай эле, эч кандай томографияны күтүп отурбай эле, буларды коронавирус деп уже дарылай башташкан экен. Тесттерди тапшырышты, бирок анын результатын күтүшкөн жок да. Жыйынтыгын күтпөй. Жыйынтыгын күтпөй эле коронавирус оорулар деп darlaştı. Pardon, Mehmet Bey, devam edelim. Tamam, yani bu ateş, öksürük, biraz önce saydığım belirtileri şüpheli kabul ettik. Bunlar başka bir hastalığa bağlı değil ve kişi hasta eğer koronavirüs hastasıyla temas etmişse bu hastalar bizim için olası hastalardı. Bu hastalardan biz PCR testi aldık. Nazal ve boğaz sürüntüsü şeklinde, boğaz ve burun sürüntüsü şeklinde korona için PCR testi aldık. Ona göre hastalarımızı yönlendirdik. Мына ушундай белгилери бар бардык оорулууларды биз уже коронавирус жуктуруп алган оорулуу деп эсептедик. Жана булардан биз ПЦР тестин алдык да, тамагынан жана мурдунан. Жана ошого жараша дарылоо дайындадык баарына. Şu anda da tanı ve takip amaçlı Türkiye'de sadece PCR testi kullanıyoruz. Ал эми азыр ошол диагноз коюу максатында Түркияда жалгыз гана ПЦР тестин колдонуудабыз. Kesin vaka tanımında da aldığımız PCR testi eğer pozitif gelmişse bu vakalara da kesin vaka olarak tanımladık. Ал эми ПЦР тести бунун жыйынтыгы мындай положительный чыкса, эгер ооба коронавирус чыкса, анда аларды уже олуттуу түрдө так эле бул оорулуу деп ошого жараша дарыладык. Чыкпаса дагы, рахат, чыкпаса дагы бирок симптомдору коронавирустукуна окшосо, жанагыдай нефес дарлыгы деп атпайбы, ошондой оорулуулар болсо, ошолордун баарын коронавирусда оорустун ооруп атат деп ошого жараша дарылашты да булар. Потому что жанагы тесттер кээде туура эмес результат берет. Kesin vakadan. Tamam, evet. Ben devam edeyim mi? Evet, buyurun Mehmet Bey. Klinik olarak hastalara da iki gruba ayırdık. Yani bu bilim kurulunun bize önerisi doğrultusunda birincisi komplike olmamış hasta, diğeri komplike hasta diye ikiye ayırdık. Komplike nedir efendim? Şimdi bir de onu... Onu açacağım zaten. Evet. Açıklayacağım, açıklamasını yapacağım. Biri evet, açıklamasını yapabilir misiniz şimdi? Yani ağır hastalık, şiddetli hastalık tablosu, biri de hafif hastalık tablosu. Öyle söyleyeyim. Клиникалык көрсөткүчү бар бул оорулууларды дагы биз эки топко бөлдүк. Бул оор абалдагы оорулар жана орто simptomları var oğrular. Yani hafif hastalık şu şekilde tanımladık yani bize gelen.
ateş, kas, eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, işte ishal, koku alamama, koku almada azlık olan hastalar solunum sayısı 20 dakikada 24'ün altında. Şimdi biz жеңил симптомдо өткөргөн жеңил абалдагы оорулар деп биз кайсыларды эсептедик? Бул ошол жанагы дем кыстыккан, ооруларды жана ошондой эле Solunum sayısı dakikada 24'ün altında. Dem alуусу 1 мүнөттө 24төн ылдый болгон. Oksijen satürasyonu 93'ün üzerinde. Saturasiyası 93'tün üstünde bolgon. Altta komorbid hasta. Komorbid derseniz doktor arkadaşlara anlar. Yani kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon, kanser ve kronik akciğer hastalığı olmayan kişiler. Жана ошондой эле бул диабет менен оорубаган, жүрөгүндө өнөкөт оору, жөнөкөт жүрөк оорусу болбогон, жана ошондой эле өпкө оорулары, өнөкөт оорулары болбогон оорулар. Ve 50 yaşın altındaysa жана 50 жашка чейинки оорулуулар. CRP, C reaktif protein, CRP. O nasıl oluyor? Yazıyorum chat'e. CRP. C-reaktivный protein var da bizde. C-reaktivный protein deb aytiladi. C-reaktivный protein? C-reaktif protein. S-reaktivный protein deb aytiladi. S-reaktivный protein, ova. Tamam, C-reaktif protein. Taxtadık. S-reaktivный protein. Normal değerin 10 katına kadarsa. Eğer ошол S-reaktivный protein'in normalde көрсөткүчүнөн 10 altındaysa. Normal değerin kaç? 10 katının altındaysa. Eğer normalde көрсөткүчтөн 10 eseden ылдый төмөн bolsa, 10 есе жогору болуш керек го, негизи бул жерде эгерде медициналык кызматкерлер bolsa, demek ошол көрсөткүчтөн төмөн bolsa. Akciğer filmi ve çekilen tomografisi normal olan hastalar bizim için hafif hastalar olarak kabul ettik. Жана ошондой эле томографияда эгерде өпкөсүндө проблема болбосо, нормалдуу көрсөткүчтө болсо, бул оорулуулар жана жогоруда санап кеткен симптомдору бар оорулардын баары биз үчүн жеңил түрдө өткөрүп жаткан оорулар катары эсептелди. Bu tür hastaları evde takip ettik baştan beri. Мындай ооруларды башынан баштап эле биз үй шартында дарылоого алдык. Evde izolasyon tedbirleri aldırdık. Үйдө изоляцияда отургуздук. İzolasyon şartında darladık. Evde maske taktılar, ayrı odada kaldılar, ayrı yemek yediler. Үйдө маскачан жүрүштү, өзүнчө тамак жешти, өзүнчө bölmödө жашашты. Komplike hastalar, bunların dışındaki tüm hastalar bizim için komplike hastaydı. Yani şiddetli hastaydı. Мына булардын башка бардык оорулардын бардыгы биз үчүн оор оорулуулар деп эсептелдик. Жана оорусу оор түрдө өткөн группага коштук алардын бардыгын. Şiddetli olan hastaları da bu hastalar zaten akciğer pnömonisi olan hastalardı. Yani şiddetli kabul ettiğimiz hastalar akciğer pnömonisi olan hastalardı. Эми булардын бардыгы оор деп эсептелген оорулардын бардыгы бул албетте жана өпкөсүнө пневмония оорусуна чалдыккан оорулар. Bunları da biz kabaca 3'e ayırdık. Бул ооруларды дагы биз мындай жалпы жонунан 3кө бөлүп алдык. Birincisi hafif seyirli akciğer enfeksiyonu pnömonisi. Hafif pnömoni. Birincisi bu жеңил түрдөгү өпкө пневмониясы. Bunun kriterlerini sayıyorum. Hafif pnömoni kabul ettiğimiz hastaları sayıyorum. Бул жеңил пневмония деп эсептеген оорулуунун симптомдорун санап өтөйүн азыр. Ateş, kas eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, ishal, burun yani kokuda azalma bulguları olan hastalarda solunum sayısı 30'un altındaysa
Жана жогоруда айткандай эле бул температурасы, ошондой эле булчуңдардагы оору, жөтөл, жыт билбөө, жана даам сезбей калуу, ошондой эле диарея, жана ошондой дем алуусу 30'dun алдында болсо, төмөн болсо. Oksijen satürasyonu 90 ve üzeri olan hasta. Saturatsiyası 90 jana andan jogorу bolso. Ve akciğer grafisi ya da çekilmiş akciğer tomografisinde hafif pnömonisi olanlar bizim için hafif pnömoni olarak kabul ettik. Жана томографиясында эгерде аз бир жанагындай пневмониянын көрсөткүчү болсо, анда булар ошо жеңил түрүндөгүлөргө кирди. Жеңил пневмония өткөрүп жаткандар деп бөлдүк бул адамдарды. Solunum sayısı 30'un üzerinde ve satürasyon 90'ın altında kalan hastalar bizim için ağır pnömonili hastalardı. Эгерде дем алуусу 30'dan жогору болсо, жана ошондой эле сатурациясы 90'dan төмөн болсо, анда бул эмне биз үчүн оор пневмония ооруларынын тобуна киргиздик биз bunday ооруларды. Bunun dışında bir de yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız var. Мындан тышкары реанимацияга муктаж болгон ооруларыбыз бар. Solunum sayısı 30'un üzerinde. Дем алуусу 30'dan жогору. Şimdi chatten yazacağım bir şey. Onu doktor arkadaşlarımız anlar. Evet. Чатка ушу врачтар үчүн жазып атат окшойт, Рахат. Ооба. Ооба. Mehmet Bey. Mehmet Bey gelmiyor. Gelmiyor. Yani şu işareti yapamadım ve yazıyorum. Tamam. Şey yapalım. Devam edelim. Tamam. Chatten yazdım. Siz o küçük türü işaretini bulamadım. Onu söyler misiniz? Küçük ne işareti? Küçük. Какой-то знак не нашел, хотел напечатать. Да, dürü işareti mi? Evet, yapamadım onu. Bence anlayacaklar. Tamam. Evet, şey yapmayın, merak etmeyin. Ve nazal oksijen ihtiyacı olan hastalar yoğun bakım hastası olarak kabul edildi. Yani satürasyonu 90'ın altında, solunumu kötü olan her hastayı biz yoğun bakıma aldık. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedavi protokollerini uyguladık. Tedavi protokollerini Özcan Hanım aktaracaktır. Урматтуу вебинардын катышуучулары, бул жерде Мехмет Бей бул эмеге чатка бир көрсөткүчтү жазды. Жанагы реанимацияга алган ооруларыбыз деп айтпадыбы? Бул жанагы албетте дем алуу көрсөткүчү 30'dan төмөн. Бул эми медиктер жакшы түшүнөт болуш керек. Сатурациясы 90'dan төмөн болгон. Жана бул жердеги чатта көрсөткүчү жазылган оорулардын бардыгын биз реанимацияга алдык. Бул ошо биздин саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо протоколу боюнча аларды дарыладык. Бул протокол боюнча азыр Өзжан айым сиздерге маалымат берет. Рахат, азыр биз көп элдерди коркутуп алышыбыз мүмкүн. Жанагы 30'dan төмөн дедикпи? Ал менимче туура эмес, 30'dan жогору болуш керек. Себеби канчалык аба жетпесе ошончолук адам тез дем алат да. Бат-бат дем алган да ошондо оор абалдагы оорулар деп эсептеп жатышат ошону. Кечиресиздер, 30'dan жогору, 90'dan төмөн. Сатурациясы 90'dan төмөн болуш керек. Бизге азыр пациенттер көп жазып, көп кайрылып атышат, ушунчалык паника болушат. Баягы жеңил оор формасында ооруган пациенттер дагы мен качан өлөм деген суроолорду бергендер убакыттар бар. Ошон үчүн жакшылап ушул симптомдорду эске алышса, кайсы пациенттер жеңил формасында ооруп атат, кайсы пациенттерге чынында тез жардам керек экени булар так аныктап коюшту. Рахмат. Рахмат эже.
Evet, Mehmet Bey çok teşekkür ederiz bilginiz için. Sorular olacaktır. Lütfen şeyden... Evet, çok sorular geldi Mehmet Bey. Çok soru geldi. Hiçbir yere gitmeyin lütfen. Lütfen gitmeyin. Özcan Hanım'ın konuşmasından sonra mı başlasak sorulara? Değil mi? Öyle yapalım. Evet, öyle yapalım. Evet. Evet, teşekkür ederiz Mehmet Bey. O zaman şimdi sırayı Özcan Türkmen Uçurdum Hanım'a veriyoruz. Evet, buyurun Özcan Hanım. Hoş geldiniz öncelikle bizim webinarımıza. Mikrofonunuz kapalı bu arada. Özcan Hanım açabilir misiniz? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Koronasız günler diliyorum. Şimdi dünyanın en büyük sorunu pandemiyle mücadele. Biz bu konuda belki de biraz daha şanslı bir ülkeyiz. Çünkü gerçekten Sağlık Bakanlığımız doktorların eli ayağı oldu. Çünkü bir sağlık birimi oluşturarak, sağlık kurulu birimi oluşturarak tüm doktorların aynı hastanelerde, ayrı hastanelerde bile olsa aynı tedavi protokolünü uygulamalarını sağladı. Bence başarımızı getiren en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Biraz tercüme yapalım mı? Evet, açıklayalım efendim Özcan Hanım. Саламатсыңарбы бардыңыздарга ден соолук жана коронасыз бир жашоо каалайм. Бул пандемия менен күрөштө биздин Түркиянын ийгилиги бул биздин саламаттыкты сактоо министрлигинин колдоосунун аркасында болду деп айтсам болот. Дароо эле ошол саламаттыкты сактоо бир комитети түзүлүп, ал жерде атайын бир дарылоо мындай протоколу түзүлүп жана баардык ооруканаларда ошол протоколдун ишке ашырыла башташы, ошол протокол менен дарылана башташы бул биздин ишибизди жеңилдетти, биздин ийгилигибизге себеп болду деп айта алам. Artık hepimiz biliyoruz ki korona çok hızlı bulaşan bir virüs. Tedavi aşamasına insanları getirmemek için bulaşı engellemek gerekiyor. Aslında birinci görevimiz bizim doktorlar olarak insanları bu konuda bilinçlendirmemiz. Yani hastalığın bulaşını en aza indirgemek, mümkünse bulaşmasını engellemek. Билингендей эле бул коронавирус абдан жугуштуу вирус болуп эсептелет. Ошондой эле биз дарыгерлер катары, докторлор катары биз ошол оорулууну дарылоого жеткирбей, анын жугушун алдын алуу үчүн аракет кылышыбыз керек. Ошол боюнча маалымат беришибиz керек деп ойлойм. Burada devletin yapacakları ve doktorların yapacakları ayrı. Çünkü devletin yapacaklarını doktorlar yapamaz. Ama biz doktorlar olarak mutlaka hasta bireylerin izolasyon bilgilerini hastalara çok iyi aktarmamız gerekiyor. Çünkü hastaları izole edemezsek mutlaka bulaş işte şu anda bazı ülkelerde olduğu gibi katlanarak her gün artırıyor ve ölümler de maalesef beraberinde geliyor. Бул жерде мамлекеттин жасай турган өзүнчө иши бар, ал эми докторлордун жасай турган өзүнчө иши бар, ар кимдин иши өзүнчө. Бул жерде биз докторлор катары эмнени жасашыбыз керек? Биз оорулууларды изоляция болушун оорулардын камсыз кылышыбыз керек да. Эгерде изоляцияны ошо камсыз кыла албасак, анда бунун абдан оор натыйжаларын көрүп турабыз азыр. Биз алгач ошону кантип жуктурбаш керек? Ошол боюнча маалыматтарды беришибиz керек. Yani çok basit bir maske kullanımını aslında insanlarımıza biz hekimler olarak anlatmamız gerekiyor. Bulaşın burun ve ağız yoluyla, damlacık yoluyla olduğunu çok net anlatırsak eğer insanlara bunu inandırabilirsek biz bu bulaşın önüne geçebiliriz. Yoksa biz doktorlar olarak hep tedavi yaparız, başarılı oluruz veya olmayız ama öncelikle bulaşın önüne geçmemiz gerekiyor. Мисалы эң жөнөкөй айтып кетсек, бул маска тагынып жүрүүнүн зарылчылыгын, ошондой эле ооз көңдөй, мурун көңдөй аркылуу жуга тургандыгын биз ушундай коргонуунун маанилүүлүгүн жеткиришибиз керек. Бир доктор катары ошону эң биринчи баягы ооруларга жеткиришибиз керек мунун маанилүүлүгүн. Maske içinde illa satın alınacak bir maske şart değil. Herkes maskesini kendi de üretebilir. Amaç karşılıklı damlacık mesafesini 1 metrenin uzağına taşımak ve bulaşı engellemek için burun ve ağzı içine alacak şekilde herhangi bir yapıyla ağzı burnu kapatmak.
Bunu yapabilirsek bulaşı en aza indireceğiz. Сөзсүз түрдө эле бул сатылган маскалар болушу керек эмес, бул колдо да жасалышы мүмкүн. Ошо колго жасалган маскаларды деле тагынып, бири-бирибизден аралыкты сактасак, 1 метр аралыкты сактасак, бул тамчылардын бири-бирибизге жугушун алдын ала алабыз. Мына ушундай иштерди жасашыбыз керек. İşte bu yüzden bize hastaneye şikayetlerle başvuran insanların eğer maskesi yoksa önce mutlaka maske takmalarını sağlıyoruz. Ошондуктан биздин ооруканаларга келген бейтаптардын маска тагынып келишин, эгер кандайдыр бир симптомдорго мындай жалоба болуп келсе, биз алардын маска тагынып келишин талап кылабыз. Çünkü şikayetlerle gelen ateşi olsun veya olmasın, çünkü ateş her zaman olmayabiliyor. Maskesi takıldığı anda bulaş riskini azaltmış oluyoruz. Peki biz kimlere tedavi vereceğiz? Mehmet Bey'in bana anlatmam için verdiği bölümün isterseniz kısaca özetini yapayım. Evet. Биз бул жерде мисалы ооруканага келген кандайдыр бир симптомдор менен келген адамдардын температурасы болсо дагы болбосо дагы маска тагынышын талап кылабыз. Анткени айда бардык эле учурда температура ооруга чалдыккан, жуктуруп алган, вирусту жуктурган адамдардын температурасы болушу мүмкүн эмес. Айрым учурда байкалбай да калышы мүмкүн. Kişi hafif hastalık tablosuyla gelmişse, biraz önce Mehmet Bey söyledi zaten. Hastanın yaşı 50 yaşından küçükse, solunum sayısı fazla değilse, hastanın genel durum olarak hastaneye yatmayı gerektirecek düşkünlüğü yoksa, biz bu hastaları devletin bize sunduğu test imkanıyla kişisel koruyucu tedbirlerimizi alarak önce testlerini alıyoruz. Daha sonra da bu hastalara biz ülke olarak hidroksiklorokin tedavisi başlıyoruz. Абдан маанилүү ушул жере жакшылап отуруп. Ооба, эгерде мисалы бул биз жанагы жеңил түрдө өткөрүп жаткан оорулар деп кандай кылып дарылайбыз? Ошол жөнүндө маалымат берейин дейт. Бул жеңил оорулар эгер 50 жаштан жаш болсо, дем алуусу нормалдуу болсо, биз алгач аны биз мамлекет тарабынан берилген атайын тесттер менен алардан анализ алабыз. Жана бул тест алгандан кийин биз аны hidroksin mi? Hidroksiklorokin. Evet, yazar mısınız hocam? Gidroksin klorokin. Bu жерде gidroksin klorokin. Менимче медиктер түшүнүп атышат. Азыр чатка жазсын, ошонун эмесин. Урматтуу медиктер, бул жерде болсоңуздар, эгерде сиздерге тааныш болуп атса керек бул термин. Yazayım mı yoksa anlaşılır mı? Yazabilir misiniz? Özcan Hanım, yok, yazabilir misiniz? Bekliyoruz, evet. Bekliyoruz. Бул жанагы жеңил ооруп аткандар үчүн. Hemen yazıyorum. Gidroksilarokin экен бул препарат. Жеңил өткөрүп жаткан ооруларды. Görünüyor mu acaba? Evet, görünüyor, evet. Tamam. Evet, göründü. Tamam. Hidroksiklorokin başlıyoruz. Hidroksiklorokini bize devlet veriyor hastalara paketlenmiş olarak vermemiz için. Normalde 5 günlük tedavi veriyoruz hastalara. Efendim bir saniye burayı anlatayım. Bu preparatты bizge mamleket берет атайын пакеттерде. Biz normalde şartlarda 5 gün alışın камсыз кылабыз оорулардын bu preparatты. Evet. Bu kadimkide эле таблеткалар жана аналогиге окшогон таблеткалар болот экен. 5 günlük tedavi şeklinde paketlenmiş olarak hastalara veriyoruz. Sabah akşam kullanılıyor. Erteң менен кечинде алат bu tabletkalardı. Buradaki hedef aslında virüsün yapacağı sitokin yani iltihap tetiklenmesinin önüne geçmek. Çünkü her şey bu iltihap tetiklenmesiyle başlıyor. Hidroksiklorokin bu tetiklenmeyi durduruyor. Yani sitokin fırtınasını durduruyor. Бул жерде негизги максат, бул 5 gün беребиз, эртең менен кечинде. Бул жерде негизги максат бул ошол жанагы клеткалардын мындай воспалениясын алдын алуу, тромбтор пайда болбосун.
воспалениянын алдын алуу жана андан ары уланбашын камсыз кылуу да, ötüşüp ketmesini kamsız kılуу maksatında beribиz. Tabii bu arada hastanın ateşi varsa mutlaka ateşini de durduruyoruz. Çünkü ateş yıkıcı bir tabloya hızlandırıyor. Эгерде бул жерде оорулуунун дене табы температурасы жогору болсо, анда албетте аны түшүрүүчү препараттарды да беребиз. Сөзсүз, бул сөзсүз. Beraberinde bakteriyel bir enfeksiyon da düşünüyorsak, özellikle akciğer, solunum sistemi açısından uygun antibiyotik olarak biz azitromisin başlıyoruz. Эгерде бул бактериялык инфекцияларда боло турган болсо, ооруларды ошолордон дарылаш үчүн анда биз мисалы өпкөсүндө деп айталы, анда биз азитромицинди дагы колдонобуз. Ve hastayı eve yönlendiriyoruz. Жана оорулууну үйүнө жиберебиz. Yalnız evde mutlaka izolasyonu uygulaması gerekiyor. Kimseyle iletişime geçmeyecek, maskesiz ve en az 1,5-2 metre mesafeyi koruyacak şekilde insanlarla iletişime geçebilir. Үйүнө жиберебиз, бирок ал учурда биз мындай шарт коебуз, өзүн ал изоляция кылыш керек, маска тагынып жүрүш керек үйүндө дагы сөзсүз түрдө, жана башкалар менен 1,5-2 метр аралыкты сакташы керек. Genelde 24 saatin sonunda test sonuçları bize ulaştığı için bu insanların gerçek korona testi sonuçları onların korona testinin pozitif veya negatif olduğu bilgisini tekrar aile hekimleri aracılığıyla onlara ulaştırıyoruz. Көпчүлүк учурда жалпы жолунан 24 saat ичинде бул оорулуулардын, бейтаптардын тестинин жыйынтыгы бизге келет. Жана биз аны алгандан кийин дароо үй бүлөлүк дарыгерлер аркылуу анын тестинин позитивдүү же негативдүү экендиги жөнүндө жыйынтыкты аларга жеткиребиз, билдиребиз. Бул эмне үчүн керек, кыскача айтып кетейин, тесттин жыйынтыгын бул коронаны дарылайбызбы же жокпу деген суроо эмес. Эгерде коронага положительный чыкса, ошол кишилердин ким менен сүйлөштү, ким менен баягы карым-катнашта болду, ошону выявлять этиш үчүн жасатып атышат да азыр бул тесттерди. Özgür Hanım devam edelim. PCR sonucu pozitif çıktığında bu kişinin kimlerle iletişime geçtiği tespit edilmiş oluyor. Filyasyon ekibimiz var. Bu ekip pozitif çıkan vakaların kimlerle iletişime geçtiğini tespit ettiği için, adreslerini aldığı için onları da test uyguluyor. Бул жерде жана жогоруда айтылгандай ПЦР тести эгер позитивдүү чыкса, анда биз бул адамдын, бейтаптын кимдер менен карым-катнаш түзгөндүгүн дагы биз тактап чыгабыз. Бул атайын бир топ түзүлгөн. Мына ошол топ боюнча бул адам кимдер менен бир контактта болду, карым-катнаш түздү, ошолорду эмне кылат, тактап чыгат. Алардан да тест алышат да булар. Алардан да тест алышат. Böylece iletişime geçtiği kişiler de izolasyona alındığı için aslında bulaş bir yerde kırılmış oluyor. Мына ошондой жана карым-катнаш түзгөн адамдардын дагы изоляцияда болушун камсыз кылыш керек. Ошондо камсыз кылуу менен биз мындай вирустун андан ары таркашын токтотуп калса болот да. Tedavi tamamlanmış olsa bile, çünkü 5 günlük bir tedavi, hastaların mutlaka 14 günlük izolasyon sürelerini tamamlamadan hastaların evlerinden çıkmasına müsaade edilmiyor. Бул бейтаптардын дарылоосу 5 күн уланса дагы, 5 күндөн кийин ал жакшы болсо дагы 14 күн ичинде сөзсүз түрдө бул оорулуулар өзүнчө изоляцияда болушу керек. Башка эч жака чыгарылбайт ошол 14 күн ичинде. Çünkü virüsün enkübasyon süresi 14 gün ne kadar uzayabiliyor. Анткени вирустун инкубациялык мөөнөтү 14 күнгө чейин уланышы мүмкүн. Hafif olgular böyle ama ağır olgular, yani жеңил түрү мына ушундайча дарыланат. Ал эми оор учурларга келсек, evet, buyurun. 50 yaşın üstünde, altta başka hastalıkları olan, genel durumu bozuk olan, ateşi yüksek olan, dakika solunum sayısı artmış olan hastalar, işte gerçekten riskli olan grup bu grup. İyi tedavi edilmesi gereken grup da bu grup. Çünkü kaybedilenler genelde bu gruptan oluyor.
50 жаштан жогору болгон бейтаптар, мындайча айтканда өзүнүн башка дагы оорулары болгон бейтаптар, дем алуусу абдан жогору болгон оорулар, мына булар ошол риск тобуна же болбосо тобокел тобуна кирет да. Буларды өзүнчө тобокел риск тобу деп айтса болот. Başka protokol menен darılashат. Başka protokol menен darılashат. Bu hastaları biz hastaneye yatırıyoruz. Бул ооруларды биз ооруканага жаткырып дарылайбыз. Mümkünse tek kişilik odalar. Мүмкүн болсо жалгыз жаткырабыз. Onlara hizmet eden hemşireler, personel tamamen kişisel korumalarını giyinmiş olarak yalnızca onlara hizmet ediyor. Аларды караган атайын мед персоналдар өзлөрү бардыгы баягы коргонуучу костюмдар менен ошол кишини гана карап турушат. Bunların altta başka hastalıkları olduğu için altta yatan hastalıklarını da tedavi etmek gerekiyor. Булардын эгер башка оорулары дагы болгондугу үчүн булардын ал ооруларын дагы дарылаш керек болот бул учурда. Bunlara da hidroksiklorokini mutlaka yine başlıyoruz. Буларга дагы жанагы жогорудагы айтылган гидроклороксин препаратын дайындайбыз. Mutlaka yine bir antibiyotik veriyoruz. Сөзсүз түрдө антибиотик колдонобуз, дарылоодо. Bunda da antibiyotik tercihi toplum kökenli zatürreleri tedavi edecek makrolit grubu. Бул жерде дагы ошол антибиотиктер жанагы пневмонияны дарылай турган макролит тобундагы препараттар, антибиотиктер. Solunum kinolonları. Efendim? Solunum kinolonları. Solunum kinolonları deyince bir gruptur, antibiyotik grubudur. Efendim? Bu bir antibiyotik grubudur. Doktorlar bilir onu. Ve beta-laktam dediğimiz antibiyotik grubundan bir antibiyotik de ekliyoruz mutlaka. Жана ошондой эле бета-лактал. Beta-laktam grubu. Beta-laktam тобуна кирген дагы бир антибиотик кошобуз. Ayrıca bu hastaların ateş takibi ve günlük prognoz belirteçlerinin takibi çok önemli. Айрыкча бул оорулардын температурасын көзөмөлдөп туруу жана күндө алардын абалын текшерип туруу абдан маанилүү, күндөлүк абалын. Bunların ateşi genelde 4. günden sonra biraz artmaya başlıyor. Көпчүлүк учурда мындай оорулардын дене табы 4-cü güндөн кийин бир аз көтөрүлө баштайт. 7. günde genel durumları daha da bozuluyor. 7-ci günü abaldары оорлой баштайт. Ve maalesef yoğun bakıma girme ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Жана тилекке каршы реанимацияга алынууга муктаж болуп калышы мүмкүн. Ateş 4. 5. günden sonra devam ediyorsa 4-cü 5-ci gündən keyin dagı anın dene tabı jogorulay berse mutlaka bunlara antiviral tedavi eklemek gerekiyor. Сөзсүз түрдө буларга антивиралдык дарылоо кошуш керек. Biz favipiravir kullanıyoruz. Biz favipiravir, eğer tуура түшүнсөm, колдонобуз ошол препаратты. Ve başarımız favipiravir şu anda dünyayla kıyasladığımız zaman gayet iyi. Жана бул favipiravирди колдонгондо биз ошо дүйнө жүзүндө салыштырмалуу жакшы ийгиликтерге жетип атабыз, жакшы көрсөткүчтөрдү алып атабыз. Erken başlandığı zaman başarı çok iyi. Эгер бул препарат менен дарылай баштауна эрте баштасак, анда жакшы натыйжага жетип атабыз. Geç kalındığı zaman, geç başlanırsa maalesef başarı çok iyi olmayabiliyor. Эгер кечигип баштасак, анда тилекке каршы терс натыйжасын берип калышы мүмкүн. Көрсөткүчтөр начар болот. Çünkü hasta sepsise girebiliyor, septik şoka girebiliyor, ARDS'ye gidebiliyor. Bu da maalesef hastanın yoğun bakımda kalma sürecini ve çıkma sürecini zorlaştırıyor. Анткени оорулуу бул сепсис абалына түшүп калышы мүмкүн, кандайдыр бир шок абалына түшүп калышы мүмкүн. Бул дагы анын реанимациядан чыгышын кыйындатат, тоскоолдук жаратат. Bu yüzden antivirali erken başlamak çok önemli. Başarıyı arttıran bu.
Ошондуктан мүмкүн болушунча антивиралды эртерээк колдоно баштоо бул абдан маанилүү. Биздин противовирусный препарат. Özür dilerim. Вирустарга каршы препараттарды эртерээк колдоно баштоо бул биздин жетишкендигибиздин бир негизги себеби болуп эсептелет. Hidroksiklorokin kullanırken dikkat edilmesi gereken bir durum var. Hidroksiklorokin колдонуп жатканда bir көңүл буруучу bir нерсе бар. Kalp hastalarının жүрөк оорулуулар, айрыкча жүрөк ооруусу барлар. Ritim sorunu olan hastaların dikkatli olması gerekiyor. Жүрөгүндө ритмде кандайдыр бир тахикардиясы болгон, ошо оорулардан bir оларды көзөмөлдөп туруш керек аларды. Çünkü kendisi zaten ritim bozukluğu kolaylaştırıcı ritim bozukluğu yapabilen bir ilaç. Анткени бул ошол өзү эле ошо тахикардия жарата турган bir препарат болуп эсептелет. Bu yüzden mutlaka bir kardiyologla beraber çalışmakta da fayda var. Genel durumu bozuk kalp hastalarında. Андыктан бул жүрөк оорулары барлар менен иштөөдө bir кардиологдор менен кеңешип иш алып барыш керек. Aslında soru cevap olursa belki daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ооба рахат, суроолорду азыр окуп көрсөм абдан uzun суроолор болуп атат. Ошону катышуучулар, урматтуу катышуучулар, убактыбыз абдан аз болуш керек, аз калды болуш керек. Кыска суроо берсеңер, кыска жооп алсак, ошондо туура болот. Го себеби кээ бирөө ошо история болезни жазып атат, өзүм мынтатам деп, аны эгер кааласа өзүнчө мага WhatsAppка же болбосо мессенджерге жазса болот. Мен адрестерди айтам. Азыр болсо жалпы элди кызыктырган суроолорго жооп берсек. Tamam, Özcan Hanım çok teşekkür ederiz. Şimdi bizde eğer soru cevap gitmeyecekse bir cümle daha söyleyip öyle bitirmek istiyorum. Evet. Gidecek. Çok sorular var hocam. Değerli doktorlarımız, burada çok sorularımız var. Onların bazılarını size okuyalım. Şimdi şöyle bir soru var. Baktugül Baytikova böyle bir soruyor. Pnevmoni ve koronavirüs ikisi aynı mı? Çünkü Kırgızistan'da bu pnevmoni ve koronavirüsle ilgili ayrı istatistik bir şey var, bilgiler var. Yani pnevmoni olarak şimdi çok insan tedavi görüyor. Yalnız onları koronavirüs hastası olarak saymıyorlar. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz efendim? Pnevmoni bir hastalık. Koronavirüs bir etken. Pnevmoniya bul oru, alemi koronavirus bolsa bul bir faktör, da mı? Возбудитель болезни. Aha, şun kozgoğuçu. Pnevmoni akciğer parenkiminin etinin iltihaplanması. Pnevmoniya bul öpkönün vоспалениясы. Parenhima da koyup. Virüs de yapabilir, korona gibi. Bunu koronavirustagı жасашы мүмкүн, бул себеп болушу мүмкүн буга? Bakteri de yapabilir. Bakteriyalar da sebep болушу мүмкүн. Mantar da yapabilir. Жана грибы да, мындайча айтканда, козгарындар, алар да жасашы мүмкүн. Alerji de yapabilir. Аллергия да жасашы мүмкүн. Себеп болушу мүмкүн. Pnevmoni bir sonuçtur. Pnevmoniya bул ошол нерселердин жыйынтыгы болуп эсептелет. Bunu başlatan faktör, şu anda pandemi etkeni olan konuştuğumuz faktör COVID-19, yani yeni koronavirüs. Yani koronavirüs zatürrenin bir etkeni, nedeni. Ayrı şeyler değil. Азыркы учурда ошол негизги пневмониянын фактору бул коронавирус. Мындайча айтканда, коронавирус ошол пневмониянын бир шарттаган бир фактор, мындайча айтканда. Ошого алып барган бир фактор болуп эсептелет. Şimdi pnömoni mi, koronavirüs mü diye devletlerin bir politikası var. Ya daha doğrusu Sağlık Bakanlıklarının bir politikası var. Bazı ülkeler tüm pnömonili hastaları bu devrede koronavirüs yani SARS-CoV enfeksiyonu olarak tanımlıyor. Bazı ülkeler sadece test pozitif gelenleri koronavirüs olarak tanımlıyor. Benim anladığım Kırgızistan'da test pozitif gelenler koronavirüs tanımına giriyor.
testi negatif gelenler pnömoni tanımı olarak istatistiksel olarak tutuluyor. Aradaki fark bu. Yani başka fark yok. Diğer şeyler Özcan Hanım'ın söylediği gibi. Koronavirüs de şu dönemde çok ciddi pnömoni etkiledi. Мехмет Бейдин айтканы боюнча мындай кыскача маалымат берип кетейин. Бул мисалы мамлекеттик саясатка жараша болот. Мисалы Кыргызстанда белгилүү жанагы коронавирустун эгерде анализи чыкпаса, вирустун көрсөткүчү чыкпаса, анда ал пневмония деп катары эсептелип жатат. Ал эми чыккандарды болсо коронавирус менен ооруган оорулуу катары, бейтап катары эсептелип жатат. Негизгисинен калгандардын баардыгы өз жана айым айткандай эле. Рахмат. Бул мамлекеттик саясатка байланыштуу болсо керек деген жооп алдык. Ошондой эле бул жерде оор акыбалдагы бейтаптарды кандай дарылоо боюнча деп сураптырсыздар. Аны болсо жогоруда айтып өттү. Şimdi burada efendim bir soru daha var. Merhaba, benim bir sorum var. Hamile bayanlar için bir protokol var mı? Eğer varsa bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz diyor hamile bayanlar için. Hamile bayanlarda eğer pnömoni gelişmişse onlarda da hidroksiklorokin ve uygun olan antibiyotikleri veriyoruz. Ama pnömoni düşünmüyorsak onları izole ediyoruz ve destek tedavisiyle takip ediyoruz. Aha. Эгерде жанагы боюнда бар аялдарга дагы эгерде пневмония болуп кетсе, анда аларга дагы тиешелүү антибиотиктерди жана жогоруда айткан гидроклорексин препараты менен дарылайбыз. Эгерде андай оору болбосо, анда аны көзөмөлдөп жана башка колдоочу препараттар менен дарылайбыз. Жалпы протокол менен дарылашат экен да, себеби мындан мурун Мехмет Бейге абдан көп суроо беришти. Ошол боюнда бар аялдар бизи боюбуздан түшөбү, балдарыбызга кандай зыян келет деген. Ошондо Мехмет Бей жаңылышпасам, булардын эмеси боюнча, түшүнүгү боюнча, билгенине практикасына караганда бул коронавирус аялдардын боюнан түшүүгө бир фактор болуп эсептелбейт дейт. Ошон үчүн булар жалпы протокол менен дарылайт экен. Эгерде пневмония болбосо, анда жанагындай симптомный лечение кылат, а эми пневмония болсо, буларга дагы антибиотик, гидроклорексин жазып атышат. Rahmat. Şimdi şöyle bir sorumuz daha var. Evde nasıl tedavi görülebilir ve yemekler, yiyecekler ve vitaminler ve dediğiniz gibi hangi antiviral ilaçları teklif ediyorsunuz? Söylediğim gibi antiviraller riskli grupta pnömoni tanısı oturmuş atipi düşmeyen hastalara erken dönemde başlıyoruz. Her hastaya antiviral vermiyoruz. Жана жогоруда айтып өткөндөй эле, урматтуу Минакан Чалова айым, антивирустук препараттарды колдонуу бул абдан кооптуу дейт. Биз дароо антивирустук препараттарды бербейбиz. Yalnız mevsim geçişi influenza salgını olduğu döneme denk gelmişse pandemi, önümüz sonbahar. Muhtemelen influenza salgını eşlik edecek. O zaman mutlaka influenza içinde bir antiviral eklemek gerekiyor gelen hastalara. İnfluenza hastalığı bu ilerici grip. Grip. Virüs. Вирусный грипп. Эгерде мисалы азыр алдыда биз күз айлары келип жатат, ошол жерде жанагы грипп, вирустук грипп оорусу дагы болушу мүмкүн. Эгер ошол учурда гана бир антивирустук препараттарды кошсо болот. Жок, ага чейин деле бул вирусту дарылашат. Коронавируска дагы противовирусный препараттарды колдонушат, дарылап атышат, бирок башкы этапта эмес да, жанагы жеңил көтөрүп аткан ооруларга сразу эле ошол противовирусный препарат жазышкан жок. Аларга биринчи жанагындай симптомный лечение кылып атышат да. Тамак ооруса, тамак оорунун, жөтөлсө жөтөлдүн дарысы болуп, булардын өздөрүнүн показательдери бар. Буга противовирусный препарат кошуш керек деген, ошого жараша иш кылат да. Ал эми күзүндө болсо барыбыз тең грипп болуп ооруп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн күзүндө ооругандарга противовирусный препараттар баарына кошулат болуш керек деп ойлойм. Yani hafif vakalara, hafif pneumonilere antiviral vermiyoruz.
Жеңил өткөргөн ооруларга биз ушундай вирустарга каршы препараттарды бербейбиз. Жеңил пневмония. Пневмония бул абдан маанилүү. Болгон оору. Evet, şimdi efendim benim için çok zor bir soru. Ben bilmiyorum bunu nasıl çevireceğim ama galiba bir doktor bey soruyor. Murasbek Konkobay. Hurmatlı Murasbek Konkobay Mirza. Hocam merhabalar. Önceden size ve bu konferansı düzenleyen hanımefendilere teşekkür ederiz diyor. Ondan sonra stokin fırtınası başladığını nasıl anlayabiliriz ve tedavisi nasıl olmalı? Tozalisumab bizde bulunmaz. Dexametazonla tedavi edebilir miyiz ve gut ilacı anakin yoksa rilonacept anti-IL-1 ilacın ekleyebilir miyiz acaba diye soruyor. Şimdi şöyle, sitokin fırtınası prognostik belirteçlerimiz var. İşte lenfosit sayısının ısrarla 800'ün altına düşmeye devam etmesi. CRP'nin ısrarla... Bir dakika pardon, cümle tamam mı? Biraz verelim. Yalnız bu Lirece siz bana yardımcı olabilir misiniz? Çünkü ben bu tıp şeyinle yani stokin fırtınası ve burada çok ağır bu özünün parametreleri bardı. Janağı 800 limfositin 800'den ısrarla 800'ün altında. 800'den düştü. Ошондо колдонобуз дейт. CRP, C reaktif protein ısrarla 40'ların üstünde. Жана жырыпы бул врачтар сурап атсам да билет болуш керек. Мен дагы врач эмесмин. Реактивный белок 40тан өтүп болгонун айтып атат. Лимфоцит 800төн ылдый түшкөнүн айтып атат. Бул цитокиновый шторм деп коет. Орустар ошо тостализумаб менен дарылап атабыз. Башкалар да болсо дарылабай атат. Кыргызстанда тоцализумаб жок да, ошон үчүн дексаметазон менен же болбосо башка дарынан колдонсок болобу деген суроо да, бул врачтар түшүнөт. Yani dexametazon efendim siz... Onu da söyleyeceğim. Ferritin 500'ün üstünde ısrarla seyrediyorsa ferritin. Ferritin железо, да, men? D-dimer. Binin üstünde ısrarla seyrediyorsa anladık hocam. Verilen tedavilere rağmen bu değerlerde gerileme olmuyorsa o zaman düşünülebilir ama hastanın aktif tüberkülozu olmayacak. Hastanın aktif hepatit B, C'si olmayacak. Hastanın uygun hasta olması gerekecek ki sizin bir faydanız olsun. Yoksa interleukin 1-6 inhibitörleri kullanırken siz hastaya çok zarar da verebilirsiniz. Onun için mutlaka hematolog veya romatologdan destek almak gerekiyor. Абдан маанилүү рахат. Мен азыр немеден көрүп жатам, азыр интернеттен биздин врачтар көпчүлүгү ушу дексаметазонду көпчүлүк ооруларга назначение кылып атышат. Бул башында дексаметазонду башында назначить этип атышпайбы химический? Ошону туура эмес деп ойлоп атам да. Азыркы дексаметазон назначениясы бул цитокиновый шторм башталгандан кийин уже клиникасы аябай начарлаган больнойлорду сурап атабыз. Dexametazon içinde hastaları çok seçerek kullanmak gerekiyor. Противопоказаниялары көп экен да, менин түшүнүгүм боюнча. Stokin fırtınasında bir etkisi olduğu çok gösterilememiş. Bir dakika Özcan Hanım, çok özür dilerim. Urmatlı Murasbek Mirza, sizden bir ötünüç, siz mediksiz, bu boyunca bu жерде дагы башка медиктер болушу керек. Siz маалымат алдыңыз го деп ойлойм. Бир кыскача ушул маалыматты дагы бир жолу кайталап кое аласызбы? Биздин Кыргызстанда оору жаңы башталганда көп врачтарыбыз химический смесь деп, анын ичинде дексаметазон бар, ошолорду көп назначить этишкен. Ал оору башталганда репликация, вирустун репликациясын күчөтүп, больнойлордун состояниясы көп ошондон оорлап кетти да. Биз сурап аткан бул цитокиновый шторм деген организмдин иммундук системасы против ушу вируска каршы чыгарылган клеткаларды аябай көп чыгарганда ошону басышыбыз керек да. Ошол баса албасак пневмониясы өрчүп, пневмонит болуп, еще клиникасы аябай бузулуп кетип атат да. Ошон үчүн ушу цитокиновый штормду кандай түшүнүп атабыз, кандай билишибиз керек,
анан кандай даарылашыбыз керек, кандай алдын алышыбыз керек деп сураганмын да. Бул гидроксиклорокинди бизде башында назначать этип кайра отменять этип салыштырган, орустарга такап делечи. Негизи бул цитокин шпорунду өннөйөр деп атпайбы, предупреждать этет депчи, биз ошону түшүнгөн эмеспиз да. Анан дексаметазон бизде тоцилизумаб деген дары жок. Бул анти-ИЛ-5 да. Ал дары жок, ошон үчүн биз дексаметазон менен даарыласак болобу, анткени колубузда азыр ошол эле бар, башка эч нерсе жок деп сурап аткан себеби ошол да, доктурларыбызга айткан. Жооп ала алдыңызбы, Муразбек мырза? Түшүндүңүз да, врачтын айтканын? Дексаметазон менен даарылаганга болбойт деп атпайбы, бул негизи ушундай түшүндүм да, даарылай албайсыңар дегендей мааниде айтты да. Дексаметазонду биз таптакыр эле баягы айла кетип калса кошобуз дейт дарылоочу, бирок мунун көп противопоказаниясы бар деп атпайбы? Жана жүрөк ооругандар, активный стадиядагы гепатит Б, гепатит А, по-моему, да, или гепатит С болгон оорулар дейт. Эгерде кааласаңыздар, бул тактап жазып бергиле деп мен сурандым бул врачтаргачы, балким чатка жазып беребиз, бул абдан маанилүү nerse Bir de? cümle daha söyleyeceğim. Avrupa Yoğun Bakım Sepsis Komitesi ARDS dışında steroid kullanımını zaten önermiyor. Европейское общество, по-моему, да? Да, Медицинское общество не рекомендует. Не рекомендует. Не рекомендует. Тоже к сведению наших врачей. Hocam daha bir sorunum var da. Antibiyotiklerin kombinasyonlarını nasıl kullanır sonra da bir anlatabilir misiniz acaba? Bizim çok sayıda da antibiyotiklerimiz yok. Onun kombinasyonlarında biraz da sorunlarımız var. Hangi antibiyotik hangiyle kombinasyon yapsak daha hastalar için iyi olacak, onu da bir anlatar mısınız? Antibiyotiklerde aslında Mehmet Bey enfeksiyon hastalıkları uzmanı, o da cevap verir. Toplum kökenli pnömoni düşünerek hastaya yaklaşmak gerekiyor. Yani makrolit grubu, beta-laktamlar, yeni solunum kinolonları, antiviral tedaviye eklenecek antibiyotikler. Hani isim olarak ülkenizde jenerik isimlerini bilemiyorum tabii ki ama grup olarak bu üç grubu tercih etmek gerekiyor. Tamam, teşekkür ederiz. Daha bir sorun var da burada antikoagülanları hiç kullanmamışsınız siz. Biz de çok yaygın kullanıyoruz onu. Onu da anlamadık. Neden heparin, oksaparinleri neden yazmıyorsunuz? Kullanıyorlar. Onu söyleyecektim. Sorulara geçildi. Bir şey daha söyleyeceğim demiştim. Sorular çok dendi. Biz başarımızın diğer kolunu da bu antikoagülan tedaviyi erken başlamaya bağlıyoruz. Pnömoni tedavisi başladığımız altında morbiditesi yüksek olan hastalara biz antikoagülan tedaviyi mutlaka erken dönemde başlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu virüs akciğer, alveol hücresindeki damarı yıkıyor. Orada pıhtılar oluşturuyor. Dolayısıyla aslında hasta bir tromboz yaşıyor. Ve hastayı aslında trombozdan korumak, mevcut oluşmuş trombozu da iyileştirmek için mutlaka erken dönemde doğru hastaya doğru dozda antikoagülan başlamak gerekiyor. Рахат, буну абдан жакшы которуп бериш керек, себеби бул антикоагулянтты дагы аябай көп суроо келип атат да бизгечи, муну пайдалансак болобу, болбойбу депчи. Булар эрте башташат. Ошол антикоагулянтты эрте баштаган үчүн дагы биз башарылыбыз деп айтып атышат да. Бул жерде мындай да, урматтуу Муразбек мырза, сиз мисалы адис катары түшүндүңүз да, ошону жалпылап сиз бир кыргызча маалымат берип коюңузчу бардык. Анткени чын эле бул абдан мындай биринчи айткандай олуттуу. Мен азыр эгер жаңылыш же чын эле медицинадан эч нерсе билбейм, анан жана бизде гепарин деп сурап атышат го сиз, Мураз мырза. Туура. Түрк досторубуз дагы бул антикоагулянттарды эрте колдоно баштадык деп биздики деле ушундай колдонуп атат. Биздин врачтар деле колдонуп атат. Мен просто укпай калып да, жана ошон үчүн сурадым да. Антикоагулянтка кайсы препараттар бар, мисалы үчүн Кыргызстанда? Бул гепарин деп угуп атам. Түркияде ал препараттар көп, аябайчы. Кайсы каалаган силерде кайсы түрлөрү бар? Мисалы үчүн азыр угуп аткандар кайсы? Гепарин колдонуп атат бизде, Кликсан колдонуп атат, фондопарин, эноксапарин.
ошолорду колдонуп атабыз. Бирок бизде жетишпегендиги үчүн азыр ошо өзүбүздүн рынокто тартыштык болуп атат да ошол антикоагулянттарчы. А так биз деле антикоагулянт колдонуп атабыз. Гепарин, Клексан, Фондопарин, Уксиноксапарин дегендердичи. Андан тышкары биз еще антиагреганттардан кошуп атабыз да. Легкий степендерге биз антиагреганттарды кошуп атабыз. Hocam biz hafif vakalarda antiagreganlardan ile başlıyoruz. Antiagreganlardan aspirin. Enoxaparin düşük riskli hastada 40 miligram enoxaparin günlük sübkütan bir kere, ama yüksek risklilerde mutlaka sabah akşam 2 uygulama yapıyoruz. Enoxaparin. 40 miligram dedi Muraspek Mirza bir жолу дейт. Эгерде оор болсо анда 2 жолу. Düşük risklilerde 40 miligram günde bir kere, yüksek risklilerde 60 miligram, 80 miligram sabah akşam, kişiye göre, altta yatan hastalıklara göre değişiyor kullanılan gramaj. Ağır случайларда 60 miligram, жеңил случайларда 40 miligram da boyuttu. Оор случайларда күндө 2 жолу dedi, жаңылбасам Muraspek Mirza. 2 жолу. Yüksek riskli de 2 kere sabah akşam. Antiagreganları kullanabilir miyiz acaba hocam? Biz de hafif vakalarda antiagreganlarla başlıyoruz. Sonra da risk faktörleri varsa antikoagülanları ondan sonra sadece ekliyorduk. Bizim protokolda böyle yazılmış. Kırgızistan protokolünde. Tam anlayamadım ama. Antiagreganlarla başlıyoruz hafif vakalarda. Tamam. Mesela tromboaz, aspirin ile başlıyoruz. Eğer risk faktörler eklenirse sadece ondan sonra antikoagülanlarla ekliyoruz. Çünkü bizim Kırgızistan'daki protokolü böyle yazmışlar. Enoxaparin yerine dipiridamol da kullanabilirsiniz. Kurantil, evet. Dipiridamol. Kurantil çarpı 75 miligram. Koraspin değil. Dipiridamol. Hocam kardiomagnil o antikoagülan mı yoksa antiagregan mı? Agregan mı? Ham maddesi etkenini bilmem lazım. O isim piyasa ismi. Etken maddesi. Antiagregan hocam. Понятно. Etken maddesi aspirin hocam. Aspirin. Aspirin muadili. Liram'ın söyledi aspirin muadili. Evet Mehmet Bey, kardiomagnil kullananlar o zaman Dipiridamol kullanacak. Onlar antikoagülan kullanmalı mı yoksa sadece kardiomagnil falan? O seviyeye göre değil mi? O hastanın şeyine göre, durumuna göre. Hastalık şiddeti var ise kardiyomagnil hiçbir işe yaramaz. Dipiridamol de şüpheli ama orada enoxaparin kullanmak gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Başarıyı arttırmak için kontraindikasyon olmadığı sürece hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin başlamak hastayı aslında olumlu yönde tedavi açısından destekliyoruz anlamına geliyor. Ve çok önemli. Tamam. Teşekkür ederim. Çarşadın mı? Yok, geçirip koyuңуздар, бирок бул баягы медицина болгондугу үчүн чарчагандан дагы мындай бир өзүмдү жоготуп коеюн деп араң эле отурам. Кечирип коюңуздар, бирок бул жерде медиктер үчүн түшүнүктүү болуп атса керек, албетте баягы карапайым жарандарга мындай бул жогоруда аталган препараттарды өз алдынча алуу же болбосо дароо табак алып ичүү сунушталбайт. Сөзсүз түрдө бул маалыматтар медиктер үчүн, ошону дагы бир жолу эске салып коелу. Мураспек мырза, сизге чоң рахмат. Эгер бул жерде болсоңуз дагы анча түшүнүктөрдү ачыктап турсаңыз, медиктер үчүн да дагы сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Bul жерде мындай дагы бир нерсе. Tromboz riski yüksek olan hastaları daha sonra taburcu ettikten sonra da aslında desteklemeye devam etmemiz lazım. En az bir ay mutlaka bu koagülopati tedavisine devam etmemiz gerekiyor. Trombozu olanlarda da 3 ay. Для предупреждения тромбоза надо продлить коагулятивное лечение до 3 месяцев.
Даймер чоңойгон жана Продолжить, да, тромбоз прием этих препаратов в течение 3 месяцев Да, после нас так и того, делают. когда считается, что пациент излечился. А у кого имеется риск, наверное, еще надо продолжить в течение месяца, да, насколько я поняла, Муразбек Мырза? В течение 3 месяцев 3 тогда. месяцев. У Ага. кого же трудно? Ага, хорошо. Yani Didaimer'in normale dönmesi riskli hastalarda tedavi kesmeyi yeterli değil. Onlarda bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Мгм, мгм, Hafif olanlarda 1 ay, tromboz olanlarda 3 ay. мгм, мгм. В легких случаях 1 месяц, а в тяжелых случаях, когда риск тромбоза продлит до 3 месяцев. Это дидаймеры ылдый түшпөсө дегендер, да? Риск тромбоз болгон. Мгм, мгм. Жана антикоагулянттардын приемун айтып атат, Кийинки суроо өтөлөр. Makul, rahmat. Teşekkür ederiz Özcan Hanım. Özcan Hoca teşekkür ederiz diyor. Bir sorun var. Covid-19'la hasta olup tedavi olup iyileşenlere virüs tekrar bulaşabilir mi? Diyor. Öyle bir sorumuz var. Ben cevap vereyim isterseniz. Aha, Evet. Buyurun Mehmet Mehmet Bey. Daha sonra COVID-19'un kalıcı bağışıklık bıraktığına dair bir veri yok. O yüzden tekrar hastalık bulaşabilir Hı hı. ama hastalığı daha hafif geçirir. Tekrar bulaşabilir. Aha, бул боюнча бул ооруп айыккандарды урматтуу Мээрим Киналиева айым, эгер угуп жатсаңыз, сиз түшүндүңүз болушуңуз керек, бирок угармандар үчүн айтып коеюн. Бул айыккандар, ооруп айыккандарга бир антителасы дайыма туруктуу сакталат деген бир далил жок. Бирок эгерде дагы бир жолу жуктуруп алса, анда жеңил өткөрүшү мүмкүн. Evet, şimdi efendim şu anda canlı yayında soru sormak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Urmаттуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, эгерде суроо бергиңиздер келсе, бул жерден өзүңүздөр микрофонуңуздарды ачып суроо берсеңиздер дагы болот. Сурооңуздарды. Нурлан Жанжигитов мырза, сиз суроо берип атасызбы же микрофонуңуз ачыкпы жөн эле? Микрофон просто включен, надо будет его отключить. Şimdi şöyle bir soru daha var. Böbreklerim hasta, yani böbreklerinden rahatsızmış. Glomerulonefrit, plakvinil diye bir ilaç verilmiş. Yani onun kullanılmasını söylemişler. Bu da bunu yerine başka bir ilaç kullanabilir miyiz diyor. Onun nefroloğuyla görüşmesi gerekiyor. Өзүңүздүн дарыгериңиз менен сүйлөшүшүңүз керек дейт. Galaxy Prime. Булар азыр бул врачтар өзүнө жоопкерчилик ала албайт, андай пациенттерди көрбөй, текшербей, анализдерин көрбөстөн мындай kengişlerdi бере албайт менче. İlaçların içindekiler söylenirse daha fazla yardımcı olabiliriz. Yani piyasa ismi değil de içindekiler söylenirse etken madde. İlaçları bilmiyoruz. Yani Kırgızistan'daki Evet. Mehmet Bey'din жообундай, урматтуу катышуучу, ал дарылардын бул баягы эме болот да, рынокто өзүнүн аталыштары болот, маркетингдеги аталыштары, ошолор эмес, алардын мазмунун жөнүндө маалымат берсеңиздер, ошондо гана айта алабыз дейт. Албетте аттары Действующие вещества. Ооба, действующие веществолор кандай? Саламатсыздарбы? Галиба. Алло, суроо берейин дедим эле, саламатсызбы? Бере бериңиз. Мен кыргызча айтайынбы же түркчө айтайынбы? Кааласаңыз түркчө деле айта берсеңиз болот. Мен 3 күндүр тишим аарымышты, доктора гиттим ve tişimi juldurdum. Ondan sonra bende temperatura boldu. Sonra eve geldiğimde tamağım ağrıp başladı. Andan temperatura 37-38 bolup, azır уже biraz жөтөл болуп атат. Bunu kanday ayıktırsa, uyda darlasa bolot? Şimdi diş hekimine gitmiş efendim, dişini çektirmiş ve ondan sonra ateşi yükselmeye başlamış, 37-38 ve boğazı ağrımaya başlamış ve bunu evde nasıl tedavi edebilirim diye soruyor.
Bu dişe bağlı bir şey mi yoksa? Bu galiba virüs kaptığını Enfeksiyon zannediyorum. kapmış olabilir. Diş hekimi temiz çalışmamış olabilir. Belki antibiyotik kullanması gerekiyordur. Tekrar aynı Acaba diyorum kontrol ki olsun. Daha acaba ben de hasta mı oldum, Covid mi oldum diye korkuyorum da. Burada yapması gereken diş hekiminden önce dişte iltihap, apse var mıydı? Eğer varsa lütfen ona uygun bir antibiyotik kullansın. Artı bir ağrı kesici kullansın. Eğer 2 gün içinde geçiyorsa korona değildir. Бул жерде алгач бул тишиңде воспаление жокпу? Айдана, воспаление жокпу? Жок. Барбы? Ошону билишиң керек дейт. Анан ошого жараша бир антибиотик колдонуп көр дейт. Эгер 2 күндүн ичинде өтпөсө, анда дарыгерге кайрылыш керек. 2 gündün içinde temperatura düşpese, sen hazır temperatura bol atam деп atpaysыңбы? 2 gündün içinde temperatura düşpese, anda koronavirus boluşun mümkün deyт. Азырынча паникага эч кандай себеп жок. Hayırlı akşamlar. Benim bir sorum vardı. Ankilozan spondilit hastasıyım. Bağışıklık sistemini düşürücü Humira ilacı kullanıyorum. Şu ana kadar hasta olmadım ama risk grubuna giriyor muyum? Bir de ilacı Türkiye'den getirtiyordum. Şu aralar uçaklar da kalkmadığı için ilaç getirme sıkıntısı da yaşıyoruz. Onunla alakalı da ilaç getirme sistemiyle alakalı bir bilginiz var mı? O konuda da yardımcı olabilirseniz sevinirim. Tabii siz riskli gruptasınız. Çünkü immünsüpresif alıyorsunuz. TNF-alfa blokeri alıyorsunuz. Onun için mutlaka çok iyi korunmanız gerekiyor. Maskesiz asla dışarı çıkmayın. Kesinlikle 2 metreden daha yakın kimseyle konuşmayın. Ellerinizi mutlaka sık yıkayın. Ve mümkünse bu birkaç ay diyelim önünüzü görünceye kadar mecbur kalmadan da dışarı çıkmayın. Teşekkür ederim. Урматтуу Айбек мырза, спондилит дедиңиз, Ankilozan spondilit. Бул бизде дагы Анкилозный спондилит. Анкилозный спондилит деп коет. анкилозан спондилит оорусуна байланыштуу Айбек мырза өзүнүн суроосун берди. Мен мындай рисктүү, кооптуу группадамынбы же жокпу деп сөзсүз түрдө алдын алыш керек. Hocamda bir sorun var da o pulmoner fibrozis geliyor diyor bu Covid'den sonra. Onun tedavisi nasıl olmalı? Bu tedavi ettikten sonra şimdi bize antibiyotik dirençli pneumoniler gelecekler, pulmoner fibrozisli hastalar gelecekler. O hakkında bir bilginiz var mı acaba? Aslında korona tedavisinden sonraki süreci hiç kimse çok iyi bilmiyor. Çünkü yeni bir hastalık, sonrası maalesef radyolojik olarak gösterilmiş verilere dayanan, kanıta dayalı bir bilgi yok. Ama fibrozis yapma ihtimali tabii ki var. Duyamadım ama. Duydum. Саламатсыздарбы? Менде суроом бар эле. Угулуп атабы? Угулуп атат эле. Записти кайсы жерден алсак болот? Анан врачтардын номерлерин алсак болобу деп сурайын дедим эле. Записти кандай алабыз? Бул Аделя айым, бул врачтардын номери боюнча бул биринчи Лира эжеге кайрылсаңыздар болот, Лира эже сиз кайрылыңыздар. Ал эми запись боюнча булардын баары запись болуп, атайын бул онлайн университеттин YouTube каналында жайгаштырылат. Ошол жерге кирсеңиздер табасыздар. Бул жерде Лира эжени кандай табабыз? Номерин береби? Мен бул жерде мен азыр ылдый жакта чатка жазып атам. Менин WhatsApp номеримде. Саламатсыздар, бизде да суроо бар эле. Айта бериңиз. Саламатсызбыз, келинчегим группада окуп аткан экен, мен суроо берейин дегем түрк докторлорго. Айтсам болот, Айта бериңиз. Bizim oğlumuz Bişkek'teydi. 2 hafta bulundu Bişkek'te. 6 gündür Celabat'ta. Biz şu anda Celabat'ta yaşıyoruz.
6 gündür Celabat'ta geldiğinde beri kokuyu hissetmiyor çocuk. Çocuk 15 yaşında ama normal başka bir sıkıntısı yok. Sadece diyor koku hissetmiyorum. Bundan bir şey var mı yani ne yapmamız lazım bu durumda? Test yapılabiliyorsa hemen test yaptırması ve mutlaka kendisini korona kabul etmesi ve mutlaka maske, mesafe kuralına uyması gerekiyor ve sizlerin de tedbir almanız gerekiyor. Zaten şehir dışından gelmiş, risk şehir dışından gelen birisi için her zaman vardır. Ama koku alma koronanın ilk semptomu olabiliyor. Ve bizim de tedavi olarak ne yapmamız lazım yani? Yapacağınız tek bir şey var, izolasyon. 14 günün sonunda zaten virüs negatifleşecek ama koku alma kendiliğinden geliyor. Zamanla yavaş yavaş bir aydan önce de gelmeyebiliyor. Eğer ateşi yoksa, öksürüğü yoksa hiçbir şey kullanmasına gerek yok. Ama koku alması azalmış, ateşi varsa lütfen ateş düşürücü kullansın. Hafif bir öksürüğü varsa öksürük şurupları da kullanabilir. Burada anafiron diye ilaç var. Haberiniz var mı hocam sizin? Ne? Anafiron. Действующее вещество. Bir bakalım. Anafiron bu antiviral olması lazım. Anafiron şu şeye karşı grip. Antiviral evet. Antivirus neymiş be? Antiviral galiba. Interferon grubundan dese. Anafiron interferon grubundan bir ilaç. Interferon. İmmün sistemini destekleyecek bir ilaç. Rusya'da yapılıyor, Türkiye'de yok. Tamam. Yani interferon yani yoğun dönemde hani kritik yoğun bakım hastalarında deneysel amaçlı kullanılmış. Özellikle Çin'de çok fazla kullanılmış ama bu tür hastalarda ben hepatit hastalarında interferon kullanan hekim olarak tavsiye etmem. Çünkü yan etkileri inanılmaz fazla. Sadece interferon kullanımı bile hastayı daha kötü hale getirebilir. Özellikle ayaktan hastalarda soru sorabilir miyim? Hocam bu benim bahsettiğim anafiron o şekilde değil. Bu normal eczanede satıyor. Çocuklar için, büyükler için. O zaman ben interferon olarak. Interferon değil biraz yanlış şey yaptılar ama. Anafiron galiba bu antiviral ilacı. Grip tedavisi için kullanıyorlar Kırgızistan'da daha çok hocam. Evet. Yani bu çetin hafif. Tamam. Teşekkür ederim. Soru sorabilir miyiz Türk hocalarımıza? Buyurun. Benim adım Aycar Kın. Türkiye'de yaşıyoruz. Ben de doktorum ama Kırgızistan'dan da mezun oldum. Türkiye'de çalışmadım. Türkiye'de şu anda çocuklarda görülme sıklığı ne kadar oluyor? Mesela COVID-19 enfeksiyonu ve eğer çocuklarda görülürse ne gibi ilaçlar kullanılıyor? Aynı antibiyotikler değil mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum mesela bizde Kırgızistan'da ünlü bir çok travmatoloji uzmanımız var. O şimdi COVID-19 enfeksiyon hastalarıyla direkt çalışıyor. Onun şu andaki pratikten sonra mesela antibiyotikleri daha erken başlamak daha da efekt veriyor. Çünkü koronavirüsün viral enfeksiyon olduğuna rağmen bizim bağışıklığımız sistemimizi düşürerek ikinci bakteriyel enfeksiyonları çıkarıyor ve bakteriyel pnömonilerden daha da hastalarımızı kaybediyoruz. Onun için biz antibiyotikleri erken kullanmamız, mesela bu viral deyip de antibiyotik kullanmamak doğru değil diyor. Ona katılıyor musunuz siz? Hazır biz bir minut bir kişine kısqarça bilgi berip keteyim mi? Galaxy J3 test atı жазылыптыр. Bu жерде Bulayындын суросунда Türkiye'dagi oorulular, baldardын arasında oorululardын көрсөткүчү кандай, Evet. Учурда кандай дарылоо колдодулар, тыкмасы жана балдарда антикоагулянттар колдонулбайт да çocuklarda mesela. Антикоагулянттар колдонулбайт, анын ордуна кандай эмнелерди колдонот деп сурадыңыз. Экинчи суросу. Экинчиси бул биздин жанагы урматтуу травматолог Жумабековдун сунуш кылган Evet. Антибиотик.
ооба колдонуп эрте баштаганды, антибиотикти эрте баштасак, биз эми пациенттерибизди сактап калып атабыз. Осложнение болбойт деп атат да. Ошого азыр биздин коомдо өтө травматолог агайыбызга өтө мындай неме сын пикирлер көп айтылып атат да. Ооба, ошону мен тактап кетейин дегенмин да. Мен дагы кошулам агайгачы, себеби ошо түрк агайлардын ой пикирин уксак. Yani çocuklara da aynı erişkin protokolünü uyguluyoruz biz. Hidroksiklorokin ve azitromisin. Eğer ciddi ise de antiviral eklenebiliyor. Балдарга дагы ошондой эле жанагындай эле жалпы протоколду колдонобуз. Ошондо гидрохлороксин жана ошондой эле азитромицин, эгерде дагы олуттуу болсо, анда вирустарга каршы препараттарды колдонобуз. Evet, efendim ikinci soruyla ilgili bu antibiyotik. Antibiyotiklerin erken kullanılması. Evet, Mehmet Bey. Türkiye'de tüm toplam vakaların yani %2'sinin altında çocuk vakalar var. Çocuk vakaları çok az. Onu söyleyeyim. Türkiye'de bu baldardın orusu bu 2% gana görsetedi. %2. 100%. 2%. 2 gana payız görsetküç var baldardın orusu boyunca. Vakaların %2'sinden daha az. Semptomu olan hastalarda, ateşi, öksürüğü olan çocuklarda Özcan Hanım biraz önce ifade etti. Biz başlangıçta antibiyotiği zaten veriyoruz. Yani öneriyoruz da. Ateşi varsa, özellikle öksürüğü varsa, tedavi başlamış isek hidroksiklorokin ile birlikte azitromisin tedavisini zaten öneriyoruz. Жана симптомдору берилген дене табы жогорлаган температурасы бар балдарга биз жана жогоруда айткандай жөтөлү болгон балдарга жана айткандай эле антибиотик беребиз. Гидрохлороксин менен кошо азитромицин дайындайбыз. Азыркы Түркиянын протоколу боюнча булар ошондой эметип атышат да. Экинчи суроо боюнча жооп алам. İkinci sorusuyla ilgili efendim sizin görüşünüz bu antibiyotiklerin erken başlatılmasıyla ilgili. Bu bizim işte travmatoloji uzmanımız var Kırgızistan'da ünlü. O diyor ki şimdi Facebook'ta bir yayınladı. Antibiyotikler ne kadar erken başlatılırsa o kadar iyi diye. Şimdi bununla ilgili bizim toplumda farklı çelişkili bir görüşler ortaya çıkıyor. Yani bağışıklık sistemi bozulabiliyor, işte ileride farklı bir sorunlar yaratabiliyor diye. Bununla ilgili sizin görüşünüz efendim. Antibiyotiklerin erken başlanması konusunda hasta olarak değerlendirmek gerekiyor. Eğer ölçülebiliyorsa CRP yükselen hastalarda kesinlikle antibiyotiği başlamak gerekiyor. Ateşi, öksürüğü, CRP yüksekliği olan hastalarda antibiyotik başlamak gerekiyor. CRP 100'ün üzerinde olanlarda geniş spektrumlu yani özellikle hastanede verilecek antibiyotikler var intravenöz. O tür antibiyotikleri eklemek gerekiyor. Yani erken başlanmasının faydasını biz de gördük tedavi ettiğimiz hastalarda. Жана жогоруда айтылгандай эле бул ар бир оорулууга байланыштуу болот. De öyle gösteriyor. CRP деген кыргыз реактивный белок. C-reaktif protein, CRP. Жалпы окуучуларга которуп берип койсоң, ушул суроо дагы абдан көп берилип атат да бизгечи антибиотикти колдонобузбу, жокпу деген суроолор. Бул жерде Мехмет мырза мындай деп айтты, бул оорулууга байланыштуу, оорунун абалына байланыштуу деди. Эгерде жанагы C-реактивный белок, мисалы, ошол жогору болсо, 100дөн жогору болсо, жана анын абалы оор болсо, анда бул антибиотиктерди колдонууну биз дагы сунуштайбыз дейт. Бул антибиотикти эрте колдоно баштагандын жакшы натыйжасын биз дагы көрдүк деп айтты. Бирок биздин Кыргызстандын шарттарындачы, мисалы, айылдарда же болбосо Гансиде С-реактивный белок лабораторияда сразу эме кылбайт да, жасалганга убакыттан өткөрөбүз деп биздин травматолог агай айтып атпайбы? Значит, түрк докторлор деле антибиотикти эртең колдонуунун пайдасын көрүптүр да. Биздин агайдын ою менен бирдей экен да. Саламатсыздарбы? Можно я скажу? Азыр 1 мүнөт.
Относительно вот антибиотиков, раннее использование, да, мне кажется, это совсем другой подход. Они действительно правильно сказали, если есть показания, то нужно назначать антибиотик. А на самом деле просто так, что какой-то агай решил, и давайте раньше назначим антибиотик, это не работает, потому что мы же все прекрасно знаем, что эти антибиотики против вируса не работают. И вот просто вот кто-то какой-то эффект получил, мне кажется, мы не должны сейчас этим руководствоваться. Вот если есть действительно вот эти вот показания в виде повышения с реактивного белка, да, действительно надо назначать, может быть. Да, Просто так, что у нас в селах условий нет, и поэтому раньше назначить. Если есть возможность проверять. Макул. Урматтуу Бул жерде рахат тактап кетсең, бул врач баарына тең эле эрте антибиотикти назначать эте бергиле деген жок. Жанагыдай анализ тапшырып, ошонун жыйынтыгында эң азында Турцияда ошондой иш жүргүзүлөт да. Бул жерде жанагыдай тесттер менен проблема болбогон үчүн врачтарда да проблема жок. Буларда суроо жок. Биз антибиотик назначать этелиби же жокпу деп кыйналышпайт. Себеби булардын протоколу бар. Жанагы тестти тапшырат, эгерде тестке жараша ошо назначать этиш керек болсо, анда назначать этет, жок болсо жок. А Кыргызстанда болсо бизде акыбал башкачараак болуп атпайбы? Аны Кыргызстандагы врачтар өздөрү өзүнчө протокол түзүш керек менимче. Кетиш керек. Турсун айым, туура эле түшүндүңүз Мехмет Бейди. Değerli hocalarım, burada Tursun Ayım sizin dediğinizle ilgili Sayın Mehmet Bey kendi görüşünü de belirtti. Evet, sizin dediğiniz gibi, yani size katılıyor. Galiba kendisi de doktor mesleği. Yani işte hastanın durumuna göre antibiyotiklerin verilmesiyle ilgili size katıldığını belirtti. Yani kısaca bunu özetleyin, size belirteyim. Ова, урматтуу катышуучулар дагы. Саламатсыңар, суроо берсем болобу? Айнур. Менин атым Айнуска, саламатсыздарбы? Мен ошол как раз азыр мына биз эми врач болбогонубуз үчүн көп нерселерди түшүнбөйбүз. Биздин профессиябыз башкача. Менин 4 жашта, анан 2 жашта балдарым бар. Анан жакында ушул айтышты. Пока бизде андай симптомдор, коронавирустун симптомдору Кудай сактасын болуп айтышат, что эргоферон, анаферон заранее эле ошол сиздер айтып аткан антибиотиктерди заранее эле бир коробкасында там 30 штук болот, 20 штук болот, ошону ичкизип коюш керек деген маалыматтарды айтып атат да. Анан биз аны эч кимден сурабай эле өз алдыбызга ичип алсак, азыр как раз суроо ушул боюнча болду окшойт менин түшүнүгүмдө. Эми мен суроом ошол жаш кичинекей балдарым ошону бир коробкадан ичкизип кое беришим керекпи? Бир гана балдар эмес, мен ичип ала берсем. Антибиотиктиби же вируска каршы препарат? Эргоферон менен анаферонду. Анаферон, эргоферон. Бул антибиотик эмес. Ошолорду ичип кое берсек боло беретпи? Эч кимден сурабай эле деген вопрос бергим келип атат да. Баардыгыбыз элечи. Менимче бул суроого кыргыз врачтар дагы жооп берсе. Можно мне ответить? Да, пожалуйста, будьте добры. Эргоферонду протокол боюнча, анаферонду бизде протокол боюнча алып койду. Азыр ошо ковидтин деле симптомика грипп бүтүп атат. Балага только обильное питье, то есть ысык чай бересиңер, компот бересиңер и парацетамол. Если парацетамолду бересиңер, только 38,5 болгондо, 37 болгондо бербейсиңер. Организм сам должен бороться. Биздин протокол боюнча ошондой берди да. Бул жерде рахат, бул протоколду дагы тактап кетели түрк врачтар менен, себеби түрктөрдүн протоколу менин билишимче башка. Бизге суроолордо келет да оорулардан. Булар 38-5ти күтпөгүлө эрте жанагы парацетамолду эрте 37 болгондо бере баштагыла деген бир жоопторду көрдүм эле. Ошон үчүн азыр Мехмет Бейден тактап алсак ушул суроону. Ова. Evet Sayın Mehmet Bey, şimdi şöyle bir soru soruldu. Mesela hanımefendi dedi ki benim 4 yaşında ve 2 yaşında çocuklarım var dedi. 2 tane çocuğum var dedi ve onlarla ilgili şöyle bir soru sordu. Bizde böyle doktorlar tarafından ya da bazı insanlar tarafından mesela böyle hastalığın belirtileri ortaya çıkınca hemen endafiron, anafiron gibi ilaçların
verilmesi, yani 30 tablet var bir kutuda, işte onların verilmesini öneriyor dedi bazıları. Ama burada işte bir doktor hanım galiba uzman da cevap verdi. Bizim Kırgız protokolüne göre artık anaferon, endaferon gibi ilaçlar kaldırıldı diyor. Bunlar verilmiyor diyor. Çocuklara bizim protokollere göre artık işte 38 ateşi 38 olunca ve yükselince 38'den daha yüksek olunca parasetamol ve bol bol içecek, yani sıvı su içireceksiniz. Yani böyle bir tedavi yöntemi uygulanılıyor dedi. Bununla ilgili sizin görüşünüz Mehmet Bey nasıl? Bu arada mikrofonunuz kapalı Mehmet Bey, sizi duyamıyoruz. Özür dilerim. Anaferon, interferon gamma içeriyor. Interferon gamma özellikle mukozayla ilgili enfeksiyonlarda koruyucu özellik gösteriyor. Ama bu tam olarak özellikle influenza'da, özellikle koronada kesin koruyuculuğuna dair bir bilimsel bulgu, net bir bulgu yok. O yüzden burada semptomu olan hastalarda, özellikle ateşi 37,5 ve üzerinde olanlarda, ben bu ateşe aksiyel, yani koltuk altı ateş olarak söylüyorum. 37,5 ve üzerinde ise koltuk altı ateş. Burada muhakkak parasetamol hem çocuk hastada hem erişkin hastada muhakkak kullanılması gerekiyor. Bu doğru bir yaklaşım. Çocuklarda özellikle akciğer tutulumu, pnömoni çok daha az görülüyor ve çok daha hafif seyrediyor. Semptomatik tedavi, yani ateşi var ise parasetamol, öksürüğü var ise öksürük şurupları kullanılabilir. Teşekkür ederim. Şimdi interferon gamma koldanışı mümkün değil. Бирок ал көпчүлүк учурда жанагы вирустук инфекциялардан улам пайда болгон, мисалы грипп учурунда колдонууга болот деди. Биз болсо мындай, менин сунушум мындай дейт. Жана температурасы балдарда 37,5 болсо, мисалы бул дагы жана колтуктан текшерилген температурасы 37,5 болсо, анда бул жанагы ошол дене тапты түшүрүүчү препаратты берип берсе болот дейт да, мисалы ошол препараттар менен дарыласа болот дейт. Ошол анан мен азыр түрк врачтарынан суроо келип жатат мага. Убактыбыз бүттү дейт, бизде оорулар бүтүп атат дейт. Ошон үчүн кыска эгер маанилүү суроолор болсо берип биз врачтарга рахмат айтып коштошсок бүгүн. Бирок эгерде кааласаңар биз дагы силер менен иштеше алабыз. Эгер эми вебинарды көрүп турсаңыздар, анан чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элинин атынан сизерге чоң рахмат. Особенно врачтар, семьяда врачтар барын түшүнчү, спецсем баштаган Gününüz жакшы келбей атат. Zafer Bey, teşekkür ederim. Zafer Bey кетип атат уже. Zafer Bey, size çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bitiriyoruz. Sağ olun. Evet, toparlıyoruz. Burada bir hanımefendi sizlere teşekkür ediyor. Böyle zaman ayırdığınız için. Gerçekten böyle bir seminerlerin, webinarların diyorlar. Bize böyle bir seminerler verilirse diye arz ediyorlar. Yani mümkünse ileride. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Planlayalım. Çok teşekkür ederiz biz de. Herkese çok buradan selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah ikincisini, üçüncüsünü aşamalı olarak, dönemsel olarak planlayalım. Bu arada Zafer Bey bir daha geçmiş olsun. Zafer Bey koronanın en ağır türü менен ооруп жаңы эле жакшы болду. Барыңыздар көрүп жатасыңар. Жакшынакай күлүп жайнап кыргыздарга, досторуна акыл үйрөтүп отурат. Ошон үчүн ооруп аткандарга мен айтып кетет элем, капаланбаңыздар, мунун баары өтөт. Бул күндөр дагы өтөт. Врачтардын айтканын жасагыла, маскаларды тагынгыла, жанагыдай той топурларды токтоткула, анча мынча. Мен дагы ошо өзүмдүн командама, врачтарыма, Zafer Beyге, Медивия Hospital клиникасынын өзүмдүн атыман чоң рахмат айтып кетким келет. Сизге да рахмат. Ишенip атам, биз бир аз болсо дагы силерге бир аз пайдасы тийди окшойт. Себеби бизге бу арада Мехмет Бey, size de çok teşekkür ederim. Çünkü
Себеби Мехмет Бей ошо бир жумадан бери өзүнүн жумушунан тышкары биздин оорулардан абдан көп суроолор келип жатат. Ошолорго баарына жооп берип, жардам бергенге аракет кылып атат. Эми түшүнөсүздөр, убакыт абдан аз. Ошон үчүн баардыгына жооп бере албай калсак, таарынбаңыздар, туура түшүнүңүздөр. Кыргыз элиме баарыңыздарга сабырдуулук, тынччылык, чың ден соолук каалайм. Биздин колубуздан келе турган жардам болсо кайрылып туруңуздар. Уюштуруучуларга да чоң рахмат. Рахат өзүң бүтүрөсүң. Чоң рахмат. Лиреже сизге да чоң рахмат. Сайын Мехмет Бей, Özcan Hanım, Zafer Bey, çok teşekkür ederiz gerçekten tüm Kırgız halkı adına. Çok sağ olun. Zafer Bey tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok ağır geçirdim koronayı ama önce Allah, sonra işte Özcan Hanım ve Doktor Mehmet Bey, Doktor Özcan Hanım sayesinde ve ismini paylaşmadığım diğer doktorlarımız sayesinde başarılı bir şekilde atlattık. Şu an hiçbir şeyim yok. Gayet normal yaşantıma devam ediyorum ama korunuyorum. Maskemi yanımdan ayırmıyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum. Doktorlarımızın paylaştığı bilgilere göre hayatımı devam ettiriyorum. Бардыңыздарга рахмат. Зафер Бей жана жогоруда Лиреже айтып кеткендей эле абдан катуу оорудум дейт. Ошо Мехмет Бей, Özcan айым жана башка докторлордун жардамы менен айыгып, азыр жакшынакай болуп жашоомду улантып жатам дейт. Көргөн сыяктуу эле мен дайыма маска тагынып, колдорумду жууп, өзүмдү жакшылап коргоп жүрөм дейт. Бардыңыздарга рахмат. Анда урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары жыйынтыктасак окшойт. 2 саат өтүп кетиптир. Урматтуу докторлорубузду өзүнүн ишинен дагы бир аз алаксытып койдук. Лиреже сизге чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу вебинардын катышуучулары жана Зафер Бей айтты, дагы мындан кийин дагы 2, 3, 4 жылы дагы мындан ары дагы көрүшүп турабыз. Аны пландаштыралы деди. Эгер пландалса дагы көрүшүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Чоң рахмат, жакшы барыңыздар. Хепиңизге iyi günler efendim. Başarılar diliyorum. Сага да чоң рахмат, Рахат. Абдан жакшы отурдуң. Буюрса дагы иштешебиз. Менин телефонум керек WhatsApp телефонумду жаздым. Жазып алдыңар. Эгерде дароо жооп бере албасам, таарынбаңыздар. Бир күндө 300-400дөн жакын сообщение алып атам. Колубуздан келген жардамды көрсөтүп атабыз. Эми биздин кыргыз врачтар жетишпей атат, кыйналып атышат. Ошолорго бир аз көмөк катары. Андан сырткары врачтардын бере турган суроолор болсо мага жазсаңыздар, мен биздин врачтардан жооп алып бергенге аракет кылам. Бардыңыздарга чоң рахмат. Мира, сиңдин телефон номериңди айтып. Мира, телефон номериңди жазып койсоң, айтып койсоң кызым. Жазып койдум, мен дагы бир жолу жазайын. Орункан мама. Апа. Мен чоң 70 жаштамын балам. Номериңди айтып койсоң жазып алайын. Плюс бардыңар 996 сөзсүз мен Стамбулдамын, ошон үчүн 772ден эмес. 996 996 мен жазсам жазылбай атат эмнегедир? 772 7 канча? 770 мына кетти окшойт. 772 01 234